ma le tele o loa ese. O whātau umai ma whaiora te tongi le tātou ofisa I mangele. Ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu whawha. Olua tasi 5 tolu whawha. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz. Moni si whantalanga. Taraflava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi 5 I watolu a mo. Samoa I manuia le nei aso. Totolo tale, walo ufatu atae, talo fala utifai moana, ola uma atai mane. There's plenty of fish in the sea, there's plenty of trees in the wood, there are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love and adore, is the girl from Samoa. Tele a ole sapi, telefon ila au ole wau, tele manu vele lei ila lagi, tele teine apakasi, ai sili ai oe la ufele, ole la nu Samoa, mate mai la tupua, bete no ale.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ta oto lava o ma o moe. Na o wala a wa lango lango ina mai le li a Taeao. O te le fefe le mano tangata. O e si o mai a Taeao. O lo i le li whaalotanga. O lo i lunga o tangata. Lau manuia. Vi ia oelo mātua tua. Ile neilam fo'i Taeao sing-sengi. Mātou. Mo le mauina le tapisa o fafo le savili ma le timu. Ia o le Malu fo o le ea, le nei vaenga o le Taeao, ma le nei tulangi o le o mātou iai. Ai, tali tonuina le loto le mawhanawhana o le walofa. A wai lea ia se mea o le nei o langa o le o mātou iai o lava le mativa ma le hoti e le mwhana whaatea seina e mātou. Ma le lofa tuno o lo mātou tua e ala ia Jesu Kiriso. Mua le nei Taeao. Pese o vi inga ma alangaina lo manu ma lo ma lo le lei lo mātua tua. O mātua ifo i fo i ulu ma nei Taeao, mātua whampe atu e pa ia. Pa ia lava oe, le atua o au, le atua ma Malu, le atua ma mana, sili ese ma matautia. E ifo uma ia te oe o mea ne whaia le ai lava ma se tu sa ma oe pu le au oe me uma lo mātua tua. Tu maualu o lofa malo wha maoni malo wanga le lei o le ngata anga o mea malava. O le tupu oi o tupu e soifua mai lava le vavau e o le wha vavau. O le atua lava oe la eile vi ingo le mamalu o le atua oe e pulu le mātango fie. Ta maa whaftaila o mea lofa la fau mātu mou fo le nei Taeao o ai ea mātu te mau ai le ola ua na o lava. Whaftaila o lofa o le fo ua te taima mori mai le fo launga le atinu. Le nei Taeao sing-sengi wa e whapopo le nia so faudo latu se fua mo le mātu ni yola, mātu au lia le nia so lulu wa wha ia yaso junior le whalaunga le nei sanga. Mātu malanga le nia so lo mātu o tua, o mātu tu inatu o ao wha molmole, tau tai mai le whalaunga a whai nei. A wali tia whai wale a whengai ma le atino, le nia so fau wa e a mai. Atu inatu nei mātu whanau i latu wa o onga, mātu wala autama. Leo mpui lantou le paolo lo walofa au sa idil poto e ala iau onga wha munia fo i whaiva whengai malim tamata e whaia onga lo ngafa male au oina nei mātou whanau mātou iaile niwa yaso tāua mo mātou tangata sa moi tono a Aotearoa nei wha amna tuina o le yaso ngangana sa moi tono New Zealand nei ia mātou o pogi ma le nganga whaftain o lau lea mea lofa ma le mātou tofi mai a te oe mātou te whaasoa ai ai ma mātou taltara noa ma whetuwha ai ai
ele mātou lava ngana Samoa, iso se mbea mātou te iai, mo ria le tunu pele Samoa, tai o le tunu ma, na i mātou ainga, ma na i mātou zanga te umai Samoa, iai le manuia oil o mātou, tua whapena foi, le lala ma le pāpā awa iso se vaenga, o le nei lalo langi, whamuria fo le nia tunu o New Zealand, o mātou ndofo mamawai, ia whapena tunu uma, o le nei lalo langi. Mara tua nei, Taeao le mātou te talo, to te lea la tō fia aima fia whenu, so se vaenga o le nei tunu uma le nei lalo langi a toa, le aise me ma tivai, o e whatua tua ma lofa i ante oe o le mātou te talo, fua i atu lo mātou tua tusa o le lātou mana o whamanatu i lātou, o oe lava o le atua e malia i manao, i mele nei malava. Maruia le, tu malu muli panga ma le tāpua inga nei mātou mātua, tu asin sino le tunu i malu maota le lawa le nei aso, maruru fo le tau, nei vai taimi, i le mawhan whana lo lofa. Whafuisia pelo lātou sui fua lau le tino sili le nganga. Ia vi ielo swafalo mātua tua i me uma, o le amwhana mātua whaia ni aso whau e mai, ta maa whamone mone wha moni e mai, le tautua Radio Samoa ni aso a toa, mātua ole mātua walau ni me malawai ala, swafa manu malo Yesu Kiriso, lo mātua li mara mātua whaola. Amen. Lo tamae ua whawhetai o le vi ingo le tua langina la whaipese a le kolisi whawhaia o ngai Samoa. Le tautua mo le Samoa sfalima i watolo a mo ta tonu le tu lai o no.
In this update, the Helen Clark Foundation says infrastructure spending needs a rethink. A report from the organisation argues that more needs to be invested in infrastructure maintenance rather than new projects. Foundation Deputy Director Carly Mercier says renewals and repairs are much cheaper. She says there's no need to be chasing glamorous new projects. As much as 99% of the infrastructure we need to support ourselves in the future has actually already been built. Gaza officials say at least 27 Palestinians have been killed by Israeli troops while attempting to collect aid near a distribution centre. The Israeli Defence Forces say shots were fired at suspects who deviated from designated routes. Believe tertiary students should qualify for the government's winter energy payment. Victoria University Student Association has relaunched a petition calling for the group's inclusion. Beneficiaries are able to get up to $32 a week to help heat homes in the winter while students are ineligible. Downpours and gales are expected to blow the length of the country from today. Orange heavy rain warnings are in place for the North Island's Bay of Plenty, Northern Taihape, Taranaki and the Tararua Ranges through till early tomorrow. Down south, there's more orange rain warnings for Marlborough and the Tasman district, easing late tonight. A tough poll for the Labour Party and Chris Hipkins. The latest One News Varian poll saw the party fall 3 points to sit on 29% support. Chris Hipkins fell 1% in the preferred Prime Minister ranks to 19%. Political editor Jason Wall says it represents a missed opportunity for Labour. They were handed an opposition talking point on a silver platter with pay equity, and not only have they not capitalised, they've managed to go down 3 percentage points. That's news. In sport, the first semi-finalists have been found in the women's singles at the French Tennis Open. Craig Gabriel reports. It's just the second time in the first since 2023 that Sabalenka has made the semis at the French Open. Sabalenka said she was out for revenge against Olympic gold medalist Zheng Qinwen, who she had lost to in Rome last month. Sabalenka did come back from a breakdown in the first set to beat the Chinese player 7-6, 6-3, and she'll next play Iga Swiatek. Lorenzo Mazzetti has defeated Francis Tiafoe in the men's draw. Jackson Ford has replaced injured co-captain Mitch Barnett in the Warriors' front row away against the Sharks in NRL League action on Saturday. Rocco Berry's also been ruled out with a hamstring injury, bringing Kurt Capewell into the centres. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ele swafa mana malolo tātou ni whaolo Yusu Kiriso o te whaatalofa mo whaawhilai mo whaatuli mai fo i le wate le lava male whaaloalo Samoa watino pele le pa ia mana mamalo lau whaafonga i le nei Taeao fo. Malola barso fo mo ia fa malo fo le tino ia le folau tātou sulaina ma tātou avel mua mal whaasangi le tātou tupsi siri le langi wa o lona lava lofa o tātou maua nei aso o le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai parpatia le anga le lei siri le ese o le tātou matai siri le langi o le fo ua mbori mai lo tōsi fo mo na mātou malosi ia ma tātou fisi le whaia madua le o mala nei Taeao e oi i na whai fo isi lo wā o le tauru savili ma le timo e le nei Taeao fo nei tulangi o lo tualala mātou nofo ai ai leila ma se mea whaina whaatea se nei tātou mai le nofo tu no lo tātou tua e ana ia Yesu ua mau ai lo tōsi fo mo na mātou malosi e le nei Taeao tau tai mai lo tātou matai le langi e le tātou wholau o nei aso tātou wholau le lao na alofa o tātou iai le nei fo i aso lulu wa wha iai aso uni o le tātou wholau o le lua whea lua se funu ma lima usmai lofa a whonga le pora klawe malo le Taeao Wede sa mas lima e batolo a mo na whianga mana Tasha Vadua ia whapena fo i le fso mai tātou insini o Facebook ma le YouTube o le Samoa Sarata si matea ma le whea pesta al jolo sio ma tau au na nei tamai meni tau tuaina o e se pa i le tula iwa e le Taeao nei mana malole se fo mria le Taeao Talo whaita fhoi lau sunga lau o tawaivi ia lava le tua, langi mamai lau sunga nei Taeao. Ui lava fhoi na lolo waltau ia e whaftai le tua. Mulu mai lau soifua, ile nei fhoi sfo whatalo whaita fhoi a Samoa le atu no o pele. a fori le vai sori. O ia i fhoi ka kou a makanki kilo ia ia ka longa weekend tawai. Ai sa le ia. Ia le atu no malau whaafonga malau mai mo bali nei Taeao o le helu tau mo le aso.
Lui tau mo le aso. O filifilinga se e iai ona taunu unga leanga. Iosua ilona mata upu e luas fulu ma le fa. O te faita wina le foi upu e se fulu ma le lima. Pe a fai fo i e leanga i a te outou. Ona au auna i leali. I nā fili ia outou i le ne yaso. Po ai tau te au auna i ai. Po atua na au auna i ai o outou tama. O e sa i le lai tu o le vaitafi. Po atua o sa a mori. A au nei malou aing. Ma tau te au auna i le ali. O le tusi o Iosua. O le toe whaoa mai o ai. Ma le vai ina o whanua. Ua nofo ia e tangata wha pau sa kanana. O le ngā luenga lea na whai e Iosua. E tusa ma le fina ngalo pa ia o le atua. Ai le ita ape atu la le nofo ai tu a inga o Israel. Sa toe a ami mai e Iosua le no. O toia i ina. O ali i ma fai pule. Se i tu watu iai lana tu walalo. Lea la iai le tala o le neiaso. Fai mai Iosua i le no. Fili au tou i le aso le nei. Po ai tau te au auna iai. A o au. Ma lou a inga. Ma tau te au auna i lea tua soifua. Tasi le nei o whaafita auli onga i o tatou aso. O filifilinga se. Waha afi ai atunu. A afi ai a inga. A afi ai nu. A afi ai le ekalesia. Fai mai Iosua ia Israel. A oa unei malou ainga. Ma tau te fili le atua soifua. A sao lau filifilinga i le nei aso. Ua tau nuu i se tau nuunga le lei au fe au ma au ngā luenga. Samoa e. Toi sila ne a i le nei aso. Ia tātou whaia o filifilinga. E tusa male fina ngalo o le atua. Ai a. Pe a se e filifili ia i le atua. I le nei aso. Ona file mulea ma manuia. Le taunu unga o au fe au ma au ngā luenga. Tātou te talo. Le atua e. Lilingi mai au whaamanuianga i lunga o le tautua ma au nanga lau leitio ma lau televise i le nei aso. Ia maua le malosi ma le manuia e alii matama itai o le au whai ngā luenga. Whaamanuia le whaafofonga sila a lou atu nuu. Whamanuia i fe au mga luenga au tangata ua lausu ai i le nei aso. Lui tauina pea i Samoa i lou fina ngalo pa ia. Lea tuai. Haoa o maia Samoa. Ia i loa na fili i mea elelei ma mea e sao. Ia fili la ua fio ma tau te tautua ma au nai. Lou lava suafa Iesu ua ma tau te talo atua i nei.
Amene. Talo mai le langi o le pese, ma le whai pese le everlasting praise. Ina was for lima ma le awhala wa tia nele tulai ono. Ma no whaftai le tulu, lau mai bo ma lau whafongara nei fo i Taeao nei minu jamu sika su I whaifi loi. E ma kwai whasi vai o le Taeao, whafi fia o en wha maro si au na lau su tiuta ma ngā ruenga o ngā tuna vasa o tā tui ai. Au ne ngalo e toi kuata le fitu le tāu nei.
whaamana mai so taimi mo tāra po kalame a reto le ola mai a pastor la whae kopa whae nam tātou Malu o Taeao whae nganga o le nefu e soruru o tātou we are today in history tāra papai pone mena tupu le aso wha o uni e le telo tau sanga papai ale taina i le fitu e le Taeao nei tātou tala fau e le ngara protania pia tāra fitu o tāra po kalame a matara na o le nefu i Taeao fau ai o le tātou e po tia matamai nungana wala nei Taeao. A talo fai ab ta vale nei taimi o Taeao mo mai fol tato Malu o le Taeao so tono lo sa ia o le na lo so longa le tato a wala tele ia baenga nei a lunga le tele le o a matona mai ta watu le na o feololo le pisi le nei fo taimi o le Taeao ia mai se ia o le na fo o fati mutimu le Taeao George Bolton Memorial Drive ile airport route le na on State Highway Luas fulu a le mai ta watu le taimi le nei o le na o faisi pisi o le vaenga le na o le ala tele a lunga fo il tato State Highway 1 the gardens anga yatu takanini o leo o mai tawatu faisi feo lolo le pisi le na ua yai tato le taimi le nei mai tawatu fo i pahure heure te papkura o le vaenga le na yai feo lolo le pisi le na o yai Drury ia e whape na fo i le taimi le nei ona mai tawatu ia o le na ua feo lolo ale pisi o tato le na o yai Karaka on State Highway Luas Humalua ia o le na o yai nei poloka fo i le taimi le nei e mai se lava fo i le anga yatu Drury on State Highway 1. Whapena foilal mai tawatu Southern Park Takanini area. Faisi mase se o le vaenga le na o le ala tele le taimi le nei. Fautua ina avta avale ina ia mauti noa le sawa whaatulanga ina mo tātou. North Shore on the Rosedale area o lo whapena foi ia ona whiololo mama mafa mai le traffic i le taimi le nei. E mai se le anga i mai le nai Gravel Road on-ramp. Anga ia tu Constellation Drive i le nei foi taimi o le Taeao. O ngai tips mo tātou. Whaongana ia tātou mō li foi e whaasusulu malama le ia tātou awala. Ia mai se lava foi i shared parts fo ina ia mauti noa le sila fia e leisi avita avale ia o lo fo isa le nei taimi o Taeao Malu le Taeao avita avale ina ua se fulu ma le val minute te aile tulai ono. Tasilimo tu amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le maenga amata i le tala o le tau nei Taeao o lo ia lapta inga lo tuina mai lanu moli le tulango i lapta inga mo ele ngata o timunga malolosi. Whapena fo ia savili malolosi o le awhiai i le telo vaenga o le motu matu ele vei tatu au kilani manisho vaenga. O le motu matu winga o le tau mo au kilani le so au tātou i le sefunu male ono le malulu o le ea nei vaenga o le Taeao le a whaasolo na pa utimu e whaasolo na mamafa timunga le awa uli o le savili whaasolo na ngi manosi mai le tulangi le matu se lau 4 km le tulai mwhai ono i le manosi o le savili inisio taimi o le awa uli ma le whaasolo atu le whiawhiana nei lua sefunu o le molunga na le mawhana le ea whamawina mo au kilani ia mo le onga tono vaso o tātou iai au lia Taeao lo tu se fo le mato malosi o la whaasolo na awa oa langi le lei e pa una e wanga ni sa vaenga au kilani se funu maraiva maurunga le malu o le ea mo tātou e le aso a Taeao o la vaenga i on tuatu las forreile o la whaasolo na awa oa langi le lei pa una e wanga ni sa vaenga au kilani whaisi maruru las forreile se funu lima maurunga le malu lu whaasolo atu las tonai maruru fo las tonai se funu tolu la whaasolo na awa oa langi le lei fo i las tonai langi le lei le aso sama las ngofua ma las onua vai aso lo mana iatu o whamamonga o mana o tuina mai na vai tau i le nei fo i Taeao fau turanga masani a whangasono fo i le tautua le maru o le Taeao Radio Samoa o la mwhai tuina atu mo oe tulanga i le tau tiro isi vaenga rusila whapena o le tau Samoa Mani se vaenga o le kelope au natu talo le tau Radio Samoa na fsosar mai ane Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhi tala. E 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Lua se fulmana fo tele July ono to to mo rede Samoa's for lima i betolo amo Mika Sisters Samoa la penina
talina fa fianga radio Samoa nei foi Taeao fo le tunu anga tu timanga wenga o Taeao ma ne pa lau sina 5 minuto va vela uso le Taeao fa si svedi ma pa o fo timu ya kilani e Taeao mo ni fa le aso pe sele mo oi Samoa la upenina Otsilela foina E mana tua oi loto Pe a o malanga solo E taua lota whaavae O lea tua le tamae O lo tamalo silena Tatu te sao atua ilunga E pule lava oilo tanga e te mana ai O lo ta fiti fiti pati pati O la papitai Ma e lalo ae masani ai Loto pa amanga lo ia pei O le matai Fia mai ma e pese ia leo tele Fa'alia lo oli I lo si vai fa'amaoni Tabi omi o mai o lima Ma e si ia tua le viinga Fa'awhitaya Yesu O lo sua fau te fa'amanu E pule lava oilo tanga e te mana ai O lo ta fiti fiti pati pati O la papitai Ma e lalo ae masani ai Loto whaamanga lo ia pei O le matai Ese no fai me mawhai Ua o mitai I ta'alonga ma o whātoanga O maua e lo malama Ai masi o le whaamatanga Ua talia e le tele o tangata Ua avea ai matangata fo O le manui a le amo I tātou E pule lava oilo tanga e te mana ai O lo ta fiti fiti pati pati O la papitai Ma e lalo ae masani ai Loto whaamanga lo ia pei O le matai Hei. Oh. Lua se fulu mana wha mana whala wa te ale tulai o no wha whiwhianga o le Taeao o ka maranga a rua kua le pese wei fio siva ifo wha mone siva e ai ma se pule mai pule al kamar loma kuai siva wha ale nei Ia. o le leifo o le siva e maua i le mawhana o le tino ia o le kako exercise fo nga e a magani kai a maruru ala ngai ma ni dio le fa nga ba pese nga wa Alwa kwal pese mo la ko. ia nga Po tono ta vale e a siva lai con cavale. Siva fo. ia ioi na le fai se video kai a fa mo Ia. Pata lo fai panga uma lava tar bo kalame o am fa se mai no Facebook mari YouTube o le Samoa fa pena fo le fa fo mai so se mai au kilani manu tu o yo tu ile ma no se tasi ni mai to a mo tu le na radio Samoa mo oi e nei Taeao ba ba ko le fa e lenga
mai le messages vai ngai o Brisbane Australia le nga up to mudi ma lo la le hala po mai ele nei Taeao fa mo mo mai o to nei Taeao ta to i longa tonu vai aso le sa watu le talo le tau e ia lapta ingolo tu na mai le fo ile usta ia ta to ne vai ngai ele ngata o timunga malolosi fa pena fo le malolosi so vili mantuala a o lo vai ngai mo ta to e mai sa o kilani mai si vai nga fo i lo afia ta ona fa utu tale ia tato ia mata pena le plan le lo Taeao a mai sarka mi so Taeao e lua la ia vaenga fo ia o leo o tuli mata ia o lea ia afia i tato o le tele ia vaenga malapta inga umalava o lea ua tu ina mai moni usila ato a o tato la o lea o lo o ia tato le vaenga leo le heavy rain watch o lo na winga vei fo yon tangtanga e tine nei Taeao le nao o pa u le timu ia o le Northland au Kilani and Great Barrier Island o tātou la lea o lo o i le vaenga le na o timunga mamafa i le nei fo iaso ia e whapena fo i lai le matangi malolosi o lea fo i o lo o iai tātou ma Northland ia ma le Great Barrier Island o vaenga la na mo le aso ato a lava la le nei e mawhai fo i ona toi wha lawi loa mai ia ele o fiso le vaai tau pe awha apea e o atu nā nei le fiafi ia po o se e kā kou le kulanga fo i le lapta inga mo le taimi le nei o lea i le watch ai a o lo la ina si i le tūlanga iai ia ona iai lola ia leo tātou i lalo o warnings ia po o lapta inga na a o tūlanga na ia e mana ia fo i le fo iai o fuanga i le nei aso ale atunu ia lai ona whailoa antu ma whamanatu le prokalame le mamalo le tino ina ia nofata pena le iai tātou o whelavo e ala lai ona e te silfio na e mano silfio nei Taeao ia a e lunga fona wala na e silfio na e mano silfio ma le timu so vaenga e le no fauta le iai o te loa o lapta inga umai antu ina mai e valid till 12 midnight na nei a iai nisi swinga ala whaintu ina mai la mai tau ala whaila mantu ina tu le tara prokalame ia wa foilo ma silfio ia ma le whaafong mai na tunu ne Taeao fo tātolo ia tātou mo kesi fo i o le talawhiwhia e iei whalitupe tono New Zealand ua whailo mai an po ia manei le Taeao ua pa u mai la lole tulango ia la tupe tului mantu foi la pa u le la tupe tului ia o mo sina fa ma venga ia repayments matulango ia le el mo kesi ia mo tātolo tonga la tu falmo tua pe ona mai tau atula i le falitupe la leo iai fixed home loan and term investments rate changes leo iai i le taimile nei o le ANZ le lai mai tau atu ia i la tau la fo ia o lo iai la ko fixed home loan i le se fulu valo masina o le ua whaapa u i le se fulu basis points tu salana o le o le fa tesi ma le valu se fulu ma le iva pasene lono winga o se tau mawalalo tele la lea talu mai a perila i le tau sanga lua afe ma le lua suma lua o le ono masina special fixed rates le wai nei le ANC lava foi o le ua drop i le lua se fulu basis points to 5.29%. Tasi le tausanga mo la tula ia tasi tausanga le home loan special rate le ua iai fo le taimile nei o le ua pa u mai le fitu tesi ma le tolu suri iwa pasene le sa iai ia mati i le tausanga le nei i le fa tesi ma le iwa suri ma ngai le ngei pa u ua iai a drop of nearly 2.5%. Ia ole na la lona winga cut by 5 to 15 basis points le ua iai ia pat e fuafua lava la po le fix ia po o le short term le o lo iai ia tātou ai whapena foi la le mai tau atu foi le BNZ o le foi o lo o sau le tau vanga la tau ia mai le BNZ 1 year fixed home loans rate o la ua iai le whātesi ma le iwa 5%. 2 year fixed rate whātesi ma le iwa 5% le ua iai au le se fulu valu month fixed rate e whātesi ma le valu su iwa pasene no minga leo mana ia le nei taimi ata vai sa le so o te lo tana fifile mo tātou ia la to mo kesi le ANC about not for to le fa lo mai le tātou I'm sure once me no ye si fal to be for le competition e va fal to be lanto e kasia nga bingol fal kupe for le ya ma so le ANC ta sio fal to be tele to no si yeah I'm sure e mulmuli uma e for ia pe fuanga i competitions for ia fal to be lo ye ne which ele leitele ia mo tātou e mo kesi ia se vangana to e la ko pidionga mala ko midionga o invest e pe fa le tele la mo vanga ngala le la drop la lo le tupe mo i la to tupe tului ia ta ko ka ko ia ka pa nga wo ye fa mo ta ta no le si Taeao
ele tina lea na se na aluilanga account ia le tupe se tasi fo tama retire po pension ke le yo kupe se lau lima se fumba van wa fe on se lau fasu to am tanga to sanga ja tu nei o lau te titilo atu e pauanga langa ele mo tino tanto po South Island po North Island po fe ele tina ia la foi makua lo so fua e ona vaanga lo fai lo mai nei ta to suma le pato sanga o tina e lala I au kilani sifo e pauna fam talanga o tu na mai nei ta o le sa plead not guilty ile ina wotula in fam sinonga fa tu malo au kilani ila solua o na fina o foi la tangata le na which I believe ta tala no ta na fam ni no mai li potina mai o a friend po sanga boyfriend Sanga friend. Yeah, po sanga friend. Ex-friend. Po sanga just friend. Eu foi lá, lá foi e bleed not guilty foi. Il fam sinonga la sa nafi ai e ia o le fanga sol fam sinonga. Ai el tenjonga. A o na fasala. Pe afa pe e guilty le la mele na fai. Ya salpe ngo fo alfa dui po fiku ko sanga po le yeah tulanga na le eta vai ia o le o lo plead ele o mafai ona talia ina umaila ua ia to alua la ua molianga ile taimile nei e tu sai foi o le sese ia o le mafuanga la foi ona ua sese le account number ia lo no winga taimile nei mo tato ia makua fa ke lava ai mai se lava ia tato transfer wala ngol tele nei vai taimi ia o fai ngo fia lava o milunga ke fongi fa ia transfer ia mauti no fa mole o ia maukingo o la sa o lele account e ui lava foi automatic systems la to ale bank pa e kakawanga ia foi se sima kai kusi ke ua afa ape o le account la wo o le lima ai e kusi ia le tolu ia sorry lava la o se lava ia o le lo fa wa le finanga male fa msinonga ia e fa ia kul fa finge fa mal finge le ai langa wa sa foi ia ke ale foi la fa ia ku langa friend ai fa mai le nga le ono sufa e ke lenge ku pe atsavai ono sulfa a fetala ia la foi fa mai ia le ai le o se follow a nga mai fo la ku pe nga le ia al fa saranga la na alu e te u fa pe fa mauni le solitula fono ia lo no winga fitsa sanga ile fa le puipu e o mal temina nei tu sai mal vainga na tu mal fam sinonga fa tu malo la sona nafi ele o fa lo ina la swa fa until o ya fe July sfulima pe afa pe o tuai ia ua le lo pe ki o ka minga fa lo mai la swa fa a fa lo mai fa lo ko ka la fa mo la ngale ka ngoel por ka la me ia no fa I mean le si vangan fa lo le temin tala no ai pe sa por lu ai por ko ka lo ai or sa mo e maka ke le kai la ma at the moment, to say reporting to my the pair have been placed on bail with conditions. Mortemine fataliala statement to la idu fam sinong. So na on I wagan na mon fa fo mele tunu. In the 40 wagan ta no to lo se fu ma no minuto lo to ta le to la fito le fa fo por la me mano le Taeao. Already Samoa's for Liba, able to do more. Dennis Ayek, le Taeao, Alpha Walter of Avifiang on the Nefo Taeao, Fatimu, Malemalu, Lumar Sabili. Samoa, fire on the Taeao.
Samoa. Radio Samoa. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Omo mia se fsoswani ila ufaita tusi, poli ingilisi. Wofo ina tunei ile life skills, pokalame ole intensive literacy, numeracy, and English language. Ele isi tutonge fsoswani mo oi. E yaya mata over single foundation skills level 1. If I for pokalame ole adult community education, ACE. If soswani le filifilina o se vasenga tala fiangai, molo o langa onga. Palau mai lole o valu selau, o lima lima, o valu selau, o lima lima. Life skills made for life. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reino fo imole waino lo mota, falsam fatfanga luenga, fa peli peino vai vela ma o ngaumu. Palau mai lo waleni o amos electrical il odua fitu, lua no tolu no fitu no lua, odua fitu, lua no tolu no fitu no lua. Awale ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. E tasi lava le fale mawaila e yo alii, te maitai, ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store, e suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiaso o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua ngai le aso nai, sfulu I le Taeao anga I leono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manu e tele le vaya sol ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand I au kilani. So lua se follow mino jolo jolo ta leo le tula fitu, tanto I le niva aso ta wala whamna tuina o le tanto ngangana Samoa I New Zealand nei, manu I le niva aso whata o I tanto ngangana whata la whane se inkia po se palangi po se sainga I ngai whainga luenga. Fa Samoa I ma o I upu manga I fa Samoa, ole o I upu le manga I. Yeah. Lalei. O na fin tonu o le Parliament o New Zealand I saingi na lima petitions. Lato umalava ia lato taifau, ma lato me ola fafanga. E ta watu le Parliament New Zealand fa mon mole ia awa awangi ko fengi me o fireworks. Ia pe ona fai tu sanga tasi langa ia fia I el tele o me ola pe on tano football kala me kai mo kai folks nga ka sanga mai ia pe male iva se fulu wafe ia saingina au ia mai se foi ona me ola foi ia wa ele ngata saingi tangata ia ona ia lato fanga fao pe o tulanga ia o tai fao lava o lo fa pito la foi ia manai me ola o ia la ko ngi fa ia lato fanga fao ona le tulanga foi le time le guy fox stay pe ona sila fia le tunu sa tau ma faila foi lato ina ia fa se campaign for ile e fisoso ani ai foi ile well-being o mea nei o mea ola o ngai fanga fao foi a ila tau o lo faia ia la tau mea ola ona o le taimile nei e mana tuala e lua e mo nei lava foi fai mainga o le lua ngai aso wa le tali mai le ani o le malo lua aso ia fa kanga ko fa ka wai ia me fa papa ngai a ile manatu lava foi o ila tau o e o lo faia nei ala tau mea ola o le lua nga aso me fainga makua I fa ka le ma fa fa ia le si ma makua I kumo longa fale a ola ile taimi fo ile fa pa o le afianga le na ina mea ola ia ona o le pa o le pisa o mea na sensitive la vai fo ia le fa alongo anai mea ola se vai fo fa fonga le o le la na le ala na la hai lava ona fai inga ia fa o lava fo ile pale mengi le nei manatu ina ia se awala fo ile if so ani nai mea ola pe lava fo ia no tato ma mo mea tato le va ai le o so fo malolo ina o le tangata ia fa pena fo ina fa ta wai la to o fa ia la to mea ola ia le ola malolo ina fo ia nai mea ola asa le to se full fitu mino to talo le to la fitu malo fa taile to la mai mo la fa fo mal nei Taeao amai fa fanga mal penino tia fauso malisa tanto li poti manu ala wala ona tu na tu le tanto reto le ola tanto manu Taeao fa nga kana na mo nga to le ba ya good morning
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ia ni se vaenga o lala tele o lea wa mai tawatu o vavela wa foi ona feololo ma mamafa le traffic time le nei. Lincoln Road in the Henderson area o mai tawatu pe ama le fitu minute le travel time mai le vaenga le na Universal Drive and Triangle Road. Ia e whape na foi le na ye delays i lunga le tato westbound na ilanga i atu i lunga le tato State Highway se fulu ma le ono. O Nera Road on the North Shore o mai tawatu foi le time le nei. Faise bisi on the eastbound towards the motorway on ramps. Ia e whape na foi le vaenga le na Queen Street to State Highway 1 northbound ramps. Coatesville Riverhead Highway o mai tawatu ono minute le travel time le na o iai mai le vaenga le na Riverhead and Dairy Flat Highway. Mai tawatu longa tato Southern Motorway takanini to Papakura o lo faisi pisi le taimi le nei whapena fo i le mai tawatu Drury to Bombay o lo makwa mamafa le traffic. Green Lane to Newmarket on a city bound o lea fo i lo ua mai tawatu le na ua mamafa lava fo i le traffic mo tatou. Ellerslie to Mount Wellington on the southbound whaamolmole avta avale o le na ua amata na feo lolo ia mama mafa le traffic i le nei taimi o le Taeao li potarata mai le na mo oi avta avale au e whaafungfonga mai lo sa le nei Taeao Malu le Taeao Radio Samoa 12 minuto na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on.
alofa lava tatou atunuu ia i le amatanga o lenei aso te fifia faafeiloaʻi ia te oe ae maise lava ia te tatou o loo fesootaʻi mai lenei polokalame i aso taʻitasi o le areto leola o le tusi e tani elu e fā o le faʻupetolu sefulu o loo iai le faaupuga faapea ua fai ane le tupu leo nepukanesa ua faapea ane e lē o papelonia tele ea lenei na ou faia i loʻu malosi tele lava e fai mafale o le malo ina ia viia ai loʻu mamalu o le upu mo o le aso lenei faapea faaitete pe a faaeaina oe e ai le fesili a tagata foʻi tusitala na fesili le tamanoiloga lava le faifeʻau i amerika igoa ia Dr. Schuller, Robert Schuller sa fesili ai le tagata ona o se faifeʻau iloga foʻi lea iai lona falesā iloga tioata saia i aso ia tele lava na fesili la ia i le tagata faapea Schuller o le a se mea e tasi lava e tatau ona faaitete i ai le kerisiano e faimai le tala le faifeʻau lea o le faaitete pe a faaeaina o le faaeaina e leai se taimi e sili na faigofie ona faaosoosoina ai i le tagata e tusa ma le taimi e maualuga ai lona tulaga ma faaeaina ai lona tulaga faataʻitaʻiga pei o agelu le lusifelo lea ua taʻua nei o satani le mataupe 2 tuse esekielu e te faitau ia i le tala fai mai o le faaeaina o ia ma le tulaga ese o ia ona na tofia o ia le atua o ia o le kerupi faamalumalu ona uiga o le agelu uiga ese lava lona faiga e le faiga i le atua o lusifelo i maa na fau ai e ese le matautia ma le aulelei e safe alualuaʻi o ia i luma o le nofoaliʻi o le atua o ia e foliga mai o se taʻitaʻi viiga i le atua a o le mea lautupu ona o le aulelei ua e vaai e lua mea na paʻua ia lusifelo o lona poto ma lona aulelei ia lea la fai mai ua vaavaai ifo lusifelo ia te ia ae ua le vaai i le atua o le kele laologa vaai ifo ia te ia na faamaualuga ua e vaai le tala fai mai na ou iloa lou faamaualuga i le aso na fai ai oe ua e faamaualuga i lou poto ia ma lou lalelei le wisdom and beauty ua faamaualuga ua faapea i foi ma le tala lusifelo e vaai i le tala na fai mai ua manatu o ia e siitia lona nofoali e sili atu inga ua faaeaiga i le atua makuʻe le atua le tulaga maualuga ua avea ma mea ua fia sili ai ua fia pei o le atua lea fai mai ou te siitia loʻu nofoali ia tustusa ma le nofoaliʻi o le atua ia lea le agakuli e seilo le atua ma paʻū oga ua faamaualuga ina ua faaeaina so e faapena foʻi la i le tagata lea o nepukanesa le tupu te faalogosoo lava i lenei tupu o le tupu iloga o papelonia o le taimiga faaeaiga ai ua maualuga le malo maualuga lona tulaga na ave ia le atua le miti o le miti ga kuʻi ai e lapataʻi ai e nepukanesa i lona faamaualuga le leaga faamakala e tanielu laga miki ma fai ai kagielu o le miki o oe o le laau tele lea ga kuʻuiga i lalo e oo ga e lē faamaualalo e oo ga e afāina ma pei oe o se manu seʻi tulou ia lea la ga fai e avaai le faiupu sefulu e fai upu na 27 na fai le i tanielu ina ua uma faamakala le miti ma le lapataʻiga na fai ai fai mai nepukanesa faiupu 27 ia e lafoaʻi nei auaga sala fai le amio tonu ia ina ia ma ave ese le amio faapiopio pe mafai ai lava ona faalevalevaina lou filemu ia po o lou malo viga na o le tala e uma ga fai ai lapataʻiga tanielu na ave ia le atua iā nepukanesa ae o le faiupu 27 e leʻi faalogo nepukanesa fai mai le tala ua mavae masina 12 kalu oga maua le lapataʻiga mai le atua ae leai se faamaualalo o nepukanesa mai ua fealuaʻi o ia i luga o loga maoka ua tilotilo atu ia papelonia na ia fai mai lo leo lana tala so le e lē o papelonia tele ea lenei le malo ua ou faia malo ua ou faia ma fale ua ou faia e viia ai loʻu mamalu gaoga uma o le tala na nepukanesa fai mai ma le atua ia ua teʻa oe ma le malo gaoga faamaualuga o loga loto
full stop lo malanga no foinga lea na fai nai so le lui foi la mo oi le asal nei so se fai ina wo fai nai oi le tua ia e fai tete a wao le taimi e ke le fai keki ai e u ina e fai le tonu ai ai o le ki a fai ina oi le tua ia mawalunga pea le vi inga o le tua I lo whaaina. Le tua, whaafitai te lapatai mātou o le ala I le whaamawala loina, o le whaamawalunga o I mātou I teimi te whaaina I mātou. Whaamanuia lo watunu o no lo suafa Yesu. Amen. E te fuma pale ina, le pale auro. Maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, e te fuma pale ina le pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le po, tau le lei, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pea, ili maya le pu, ili maya le pea, ili maya le pu. Pale auro, pale auro, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pea, ili maya le pu, ili maya le pea, ili maya le pu. Pale auro, pale auro, pe atu o ai, siona ma tu e say no, avenga ma o fue, sisina mata uta ulau, sala yo Yesu o lofa, aola o ma fatianga ma, avenga ya o fue, sisina mata uta ulau, sala yo e te fuma pale ina le pale auro. Ala maya, leilo le so, fio, maya le lipo, tau le lei, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, pale auro, ili maya le pea, ili maya le pu, ili maya le pea, ili maya le pu. Pale auro, pale auro, e te fuma pale ina le pale auro. Pale ia, pale auro, ili maya le pu, pale auro, ili maya le pu, pale auro. Ale aurora pese malawe pese Bruce Potter Pacific Gospel fa mai el tarbo kalame arbeto ole ole ne fo tayo fo ina woto tolu mino tolo jora tale ole tu la fit tu la fa uni o ari bena tu bude ya so to songo bye. I le tausanga tasi iwa valulua ia o le so na ulwa I whaalau iloa I nai te sono fo I Amerika se tasi o ata tifanga e se fo I le maia naia ma le fia iai o tupulanga I nā fo I tausanga mawai Star Trek 2 ia po le The Wrath of Khan. I le tausanga tasi iwa lua na whapenau na palo taina ai e le 75% o I la tau te sono le United States le whaonga ina o se ata whaafolinga po le younger version ia o le tama pese lau iloa Elvis Presley e whaonga ina lea I lunga o stamps e o mai lava lai lea so o loo iai pea le nā foi a stamp I te tono Amerika. Tausanga tasi iwa lima whaamawina I tala whaasolpita o le lalolangi le record na whapena na ausia ele aula kapia ni usila ila lata alonga sa faya mayapani o le Rugby World Cup le nai le tausanga tasiva I valima ta aloaini usila mayapani ile stadium le na o Free State Stadium I Bloemfontein, South Africa.
O le tūlanga na iai le score ta alonga nei New Zealand se lau fa se fulu ma le 5 ai. Ia pani e se fulu fitu ala tau ai. O le world record la le na. O le alana tula ima iai e ongo si koa le tangata e tuatasi. Mark Ellis o New Zealand. Ia ai whapena e lua se fulu conversions na whapena na ausia e Simon Culhane o New Zealand lava o le ala lale na o le avea ai o le neita alonga i le nā tausanga ia ma le koti i le lalolangi atoa. Se lau fa se fulu 5 ai le se fulu fitua ia pani malo New Zealand. Ni sinau wa ainga mea na tupile nei aso tausanga o mawhai. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Does someone in your house sound like this? Or like this? Does the wheezing and coughing stop them getting out and living a normal life? They need to take the cough test. Go to coughtest.co.nz. Take the cough test and show it to the doctor. coughtest.co.nz. It's free. Prescription medicine. Medicines have risks and benefits. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o si nono ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine lo le Kāneo. Tanga iane, i le mātou pera te whailangi mō, nisi whamtaranga, kāneo.co.nz. Awane ngalo lau fale o loa o le e Veni Pacific New Zealand i au kilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii, te maitai, ai maisi le whanau. Susu mai i le e Veni Pacific New Zealand store, i suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia Malu lausa, fo lau i langi mā. Te tala mai le asinga fua ngai le asu tonai, sfulu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Le e Veni Pacific New Zealand i Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping centre a le Malaiva Alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le e Veni Pacific New Zealand i Aukilani. Tā lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunu leo le wha moe moe, o le tatala alo i o le whale o lo fau le laumua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, a wane ingalo le asfa reile nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pea fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala yo a inga mawo, o na tātou wha tasi leo i le tuatusi, 5 tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe moe i le fulu le Taeao, the Meadow Asian Supermarket. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Hey, hey! In this update, the government's firing a warning shot to state-owned companies, asking them to improve their return. Minister responsible for SOE, Simeon Brown, has told NZ Post and Landcorp the government is disappointed and concerned by their performances in documents released by Treasury. He adds they need to deliver a bold and challenging turnaround plan. ACT leader David Seymour says the government has to ask questions about how these companies are performing. The country's drink packaging waste, currently making up a quarter of all litter, could be halved. New international comparison research shows this can be reduced by introducing a container deposit return scheme adopted by more than 50 other countries. Slovakia's scheme currently allows people to claim back a deposit of 26 New Zealand cents on each bottle or can they return. Zero Waste Network advocate Sue Coots says surveys show 80% of Kiwis see demand for one here. When you see that visible litter around, most New Zealanders makes you feel bad. You know, you don't like to think that you're living in a place which has got a lot of rubbish lying around.
Much of the country set for a taste of winter. A large low is bringing a sharp change in temperatures and rain today, with the heaviest expected in Bay of Plenty and Tasman. Met Services Heather Keats says the superactive system will also dish up strong winds, thunderstorms and our first decent winter snow. And that snow will be for a decent chunk of Canterbury. Heavy snow to around 300 metres, possibly lower too, with a high chance of upgrading to an orange heavy snow warning. And hopes Friday the 13th will be the lucky day for Canterbury's Mount Hart ski field. After hopes of an early open were dashed due to snow melt, the weather's looking good to resume the original plan of opening next Friday. Ski area manager James McKenzie says this weekend's looking a little too cold and snowy, and skiers would be digging themselves out if they attempted it. That's news. In sport, Bengaluru have won a maiden Indian Premier League T20 cricket title after 18 seasons, beating Punjab by 6 runs in the final at Ahmedabad. That coincides with Indian batter Virat Kohli achieving the feat, having stuck with the franchise for the same period. I've given this team my youth, my prime and my experience, and I've tried to win this every season, and to finally have this moment come, it's an unbelievable feeling. Kohli top scored with 43 as part of the Challengers' 190 for 9. Kyle Jamieson returned figures of 3 for 48 from 4 overs for the Kings. The Football Ferns have earned their first win under Michael Main as full-time coach, beating Venezuela 2-1 in Spain. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mamafala traffic in Eastern Vaenga o le tātou awala whaamole ame Taavale, Manukau Station Road I le Vaenga lea I Great South Road o loo whai lavasi malosi fo I po o mamafala traffic I le taimi le nei, mai se lava fo I o iei poloka ngā I le intersection le nā ngā iatu Cavendish Drive I le taimi le nei o le Taeao ia whapenale ngā iatu fo I Wiri. No mai tau atu lunga lava Great South Road, New Market to Green Lane o loo slow le city bound, Penrose to Mount Wellington near Sylvia Park o le nā fo I o loo mamafa lava fo I le traffic le taimi le nei, takanini to Papakura o loo whaape nā fo I le mai tau atu whaisi pisi I industrial zones and schools area I le taimi le nei o le Taeao. Southern Motorway lo mai tau atu Mayora Street to Dominion Road, BC Tato on the northbound in le taimi le nei, Cavendish Drive interchange to State Highway 1 connection I nai manukau le nā fo I o loo pisi mai lava I le taimi le nei, Lambie Drive e whaape nā fo I ia ma lewa aia tu fo I Wiri Station Road and Wiri Industrial Area ma mafa le traffic le nā o loo iai le taimi le nei, Northern Motorway Lincoln Road to Te Ara 2 o loo ma mafa lava fo I ia ma poloka le vaenga le nā on the city boundary le taimi le nei o le Taeao. Mayora Street and Mount Ruskell Whaisi pisi mai o tātou I le taimi le nei. Kaipa Pass fo I o mai tau watu in the New Market area. Whaisi pisi o le vaenga le nā Broadway and Crafton Road I le taimi le nei. Ia a o loo slow lale westbound anga I atu I le CBD. Anga I mai tātou lunga State Highway 1, Mount Wellington to City, the northbound Sevilla lava le poloka le nā o loo iai tātou I le taimi le nei. O vaenga nei o le nā o loo awhia ai. Mount Wellington to Ellerslie, ma mafa le traffic. Green Lanes, Gillies Ave o loo whape nā fo I ona mamafa le traffic. Takapuna area, Northern Motorway, taimi le nei, whaisi pisi o le northbound and on southbound I le taimi le nei o le Taeao. Ia o loo whape nā la ona pisi angi ai, Esmond Road interchange, Unera Road, Akoranga Drive I le taimi le nei pea male se fulus fulima minute le travel time. Ave Taavale, whaamole mole, sautua nā le saunga le mu fitu minute te ai le tu lai fitu. Radio Samoa. Taslima I watoru amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola Varse fua whaftaina tino malau mai mo malau whafonga le nei fo I mai ngā le Taeao fau o le wainga la tamai le nei. E le tala o le tau ia tātu amata mai Samoa e le nei vanga o le Taeao lo te baba ia tu lua se fulu ma le lua lo ia le vevela le e Samoa e le nei vanga o le Taeao ina wate ale valu I Samoa o lo te baba ia tu o wha awa mai whaisi awa mai le tau Samoa e le nei vanga o le Taeao winga o le tau lea tunu o le whasono langi le lei pa utimu e le tele vanga o Samoa I le so
Los mo le iwa lo te baba ia tuai o le maurunga na le bevela le Samoa los fulima i lona mawalalo le o te Mount Taru tala no po le Samoa le sur ro le Samoa ia pia le fianga ngal mana tu marba o tanga vai tipi o tanga vai ya palo tele ni se vai ngo melo tu Samoa ya mai fo tu lango ia se vai ngala ta mai la mai tau ya mo le tino pele Samoa pa ngal taru pokala mi so se vai ngala tino pele Samoa fa tala fatu le nei taha malo lava ia le soifua manuia se mai le talo tau tono New Zealand nei i le telo vai ngala motu i Sauteng o lau te wawai atu i Timaru o le whaasolo pa utimu i le sos fulua marunga le Malu Wanaka le whaasolo po ina pa utimu i le nei asos futasi marunga le Malu wha mawina Queenstown le whaasolo po ina pa utimu i le so se furu marunga le Malu wha mawina Nelson le whaasolo po ina pa utimu ngas fulfitu marunga le Malu le so kai Kora pa upo utimu ngara nei asos fulima marunga le Malu wha mawina mo nei fo yaso Dunedin o le a pa uti munga mo utou le nei fo yaso a toa spuluan mo runga le Malu le ea ma le ayo fungala au Christchurch. Good morning malo lava se fua mo ria nei Taeao ala fa solo fo in ti munga fa solo tu lava le uli ma le fiafia na nei sa vidi fa solo nangi mai le tulangi matu fa solo nangi mai sauti si fo ni so time le fiafia na nei spuluan mo runga le Malu le ea fa mo wina mo Christchurch e le so il vainga o il motu i matu pi tola balunga le motu i matu o pi to le lunga New Zealand kai taia los pulu malunga le mafana o la fa solo ina palasi timunga ile so e mamafa timunga fa solo fo nangi malosi mal sabidi mai matu se lau kilomita li tu la ni so time la wauli ile la bua Wellington. Good morning pa angal jara pakala so semanga la bua malola pa sifu manuia o la fa solo pa utimu mamafa timunga fa solo atu la wauli mal fia na nei fa pena fo sabidi angi malosi mai le tulangi le matu spul fitol marunga dal Malu fa mawina o le ea ia mo Wellington telo vanga ye tau ranga la pa utimunga de so fa so pa utimunga telo vanga o tau po rotorua la fa so po e na pa utimunga mamafa timunga e ni so taimi marsa vidi angi malosi mai matu se sa e le telo vanga o Palmerston North la fa so no mamafa timunga ni so taimi fa so po mamafa timunga telo vanga o New Plymouth Napier ala fa solo po mamafa timunga ile so Masterton pa utimunga mamafa timunga angi malosi marsa vidi mai matu e le nei fo yaso e le telo vanga ye Hastings o la mamafa fo timunga ni so taimi fa solo pa lasi fo timunga telo vanga o Gisborne kirikit lo Hamilton timunga fo o to le so mamafa timunga ia fa solo po na malosi sa vidi mai matu sa is fruiva o le maurunga na o le maru le ia po le mafana ia mo Hamilton le so tama kimo kaura au kilani no fanga fa salonga radio Samoa lo tu mau lan moli ia lapta ingal tulang o ye timunga fa pena fo le malosi sa vili ile source for fitol il Malu le nei vanga o Taeao au kilani tu mau ingal tau le so e palasi timunga ma mafa timunga ni so taimi mar sabili ange malosi mai ile tulangi le matu se lau se 4 km le tula ni so taimi o le nei fo yaso los fulo mo nunga na mafa fa mo ina mo au kilani le so Taeao pe au dia au alang le lei o timo ni so vanga au kilani se for rival mo nunga le Malu le e fa mo ina mo au kilani Taeao fa solo atu ila sportwaile ala fa solo Malu tanto e kilani pa o fo timu langi de lei fa solo langi de lei pa una wanga la sto nai Malu fo la sto ngai langi de lei la sa so fu so do va solo mana ya fa mo ngana la ba tau nei taimi ole Taeao ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hawhi tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Sfuma lolo chale chale fitu malo fafte chale le tunu ila mai mo malo fafonga le nei time go Taeao mana to lo mo ri Taeao le lo famala le le taro matai le langi po fa sipuki karo fai mai mau kai fo pe le sipuki ya o le fa kimu kai au ama nga ya la popo nga le ki yo nga ma fanga fo ya la ia sa le ta o tele fo le ti o Taeao fa mo mole ma ro Taeao ya mo tātou ko o le dei ale mo oka ke whai aku o le alo le V8 lau whai ngaluenga le asoringi ai mole lo au mole lo muli ngan mama whakimu na mawhole o le awenga le aso le ala
Ale mana ia ole le sona ma le message le na mai le aro le ona le Taeao. Ole tu mau ole wing ole tangata po fela vai o ile o langa o lo tato ia pe si kia ma mau o loa ma mea ai tu mau ale ia le fa pe atu vi ia le tua ia wa le tua na mai me foi o ko ke le ka ki vai sole nga mau lunga ko finga fo ia po mo fo i me lo lang so le pa de fia kala ngo me aka ika wa pe ia ka ika se loi ko ka fia liu lo Ele leila lo sunga tsa vai ke fia liu lo ya au. Ma ko fia liu pe fu. Waka ika o se skama ilo ya. A te foi mani o le sona na mai Mana ia le fama. La tala na mato o le mama atu po wasinga ge. To asia ia nei matu fo i ia o tasi o fai pisingisi longa fo Samoa. Amerika Samoa ia te le fo la o sao le ngalwenga le o te bomo ke risu Samoa Andy le o force na ia matu fo la sa fa la fa po ate Samoa ma te isi vai nga ko wila fo i le au na ngolo ia ma ko kali o le bingo la tala fo le o tangata ne o tangata ia ka o milion ia po ka mau o ma ale mako kala ko se o mako kari pe ya mako o ai meni pe ya o la ka kala ngoi I lo ka mabo lo kinga ma ele ye se la ngona fo fa pe o la wo yo ka ba o lo ma ka mo pole ma ni mo kala ngo marga ka la kele me ma o ma ai kala ngo ma ya o pe la ele levo le ke ya al kai mi nga o ka fa pe ku fa feta ya yesu so fu ona ni fo ia ma tu o le vala na tu tu I Samoa pe ka pisingi si ma marga Samoa al me la ngo ma fo I le sona ta ho le na mai se le ma nga ya kele mo le ama na I o ka ika e ka ka e ba o lunga ma ale me ale nga ba o lunga le fia kala mo ya ka o ka fe o ka fia na fia la no se fa o pu lo su ka mo lo le se vai nga foi le ole o pu foi nga le ole ole ua mea uma ole me ole myself ole ai o pu mea uma len fa manatu mai nel Taeao ia o night so yes so mai la fa mo mako ko o dalo fa mo ana de songa tau o le tau o le sona o por kala me fa de nganga fo lo batu tara por kala o le ile lu tau le aso te le fo le lo na nga o le abeto le ola think a minute ma telo por kala me o lo fa na una fa nga hat tau ba ba ise le sona tau mo tanto de le o Hamilton kiri loa au ene se fa fo mai Hamilton amu yo ko ke lo ko le la ka kala international airport ba ngale ai makua mangai o vai le se fulu le wa ngai lu se sanga talu ona ta pena mai le malai va le I Hamilton le la wa mafai o le malanga mua la vala le ale va le fo le fa va malo sa o mai singi alua ku land lo I Hamilton o le mana ya neila ya uni le so full male ono le la o lo ua whaataatia o inga o le atau nuu mai ai le malanga mua lava international flights ale Jetstar sau mai I Sydney a ngai mai I ona land le I a lo iai foi la mai isi e fa foi la mai isi malanga foi ia o malanga foi e toi foi lava foi fiti a e tolu e o ke fialu la I o ke fialu Gold Coast e tolu malanga mai I Hamilton le malava ale le a ngai atu o Gold Coast o winga ma na ia tere foi le si itanga fo wa iai ma le foi vaenga fo nisi ne o vaenga o lasa fa le leia yo la to border control o le vaenga fo ia ma le au ngā lulue au whainga luenga ia le ngata fo le na wa iai ma lako duty free store so le maanga ia ta vai le kawanka o fo ia si se kaimi e ma le cafe au le leila le makua I number 1 kwa A+ ale me ta vai sale amu yo ko kiri doa ya fa kale mai ko si fira na ko le blues ai woi ata la vatu ne se fa ngal tara bakala mai kiri lo tari me leile ma sana fa tala fa mai malo la versi fu maruel nei Taeao a mai fa fa ngal 5 stars fa ponga nei Taeao bakala men ngal por tania think about it yon tatu tara no lo Samoa sur me sa mai fira fa ngal mana tu marba vai tipi a tanga vai malo la versi fu maruel nei Taeao yora good morning hello ni Ola o wani pa sili sili o te
patu saina I se apa e la pi Po se pisu pasili Po se masi ke mai piti pasina sa pasui Oni tamato balipi Tony lau pinangalo tapa ai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ai ole ti apolo pe malo salete ole pepe ole po Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Recently, a small town in California needed to get a new water pipe system. A town member suggested they ask the larger city of Los Angeles for advice, since they were much more experienced. He said, if we can profit by another city's mistakes, I think we should do so. But then another town member jumped to his feet in anger and with great pride in his little town said, why should we profit from the mistakes of Los Angeles? I say that our town is big enough to make its own mistakes. We have good advice around us all the time. There are many good books full of wisdom for living. We learn in school all the knowledge mankind has worked for thousands of years to learn, not to mention our own wise parents, grandparents, aunts and uncles, older brothers and sisters, friends and business people. There's an old African song that says, when an old person dies, a library of wisdom burns down. But you know, all the advice in the world is worth next to nothing unless it's actually taken and applied. Someone said, everyone receives advice, but only the wise use it. If we're too proud and stubborn to learn from others, then we'll never learn how to live better, happier lives. No one can live long enough to make all the mistakes in life there are to make. So there's no reason to keep repeating the same mistakes millions of others have already made and paid for. And it starts with correcting the biggest mistake we've all made. And that's simply been our choice not to live life the way our Maker designed it to work, for our own happiness and good. You see, we have to be willing to live His way before we can start enjoying the good life He made and wants us to have. So today, why not start learning the easy way and ask Jesus to forgive you for all your past mistakes from living your own way. Then ask Him to take charge and help you start living His true way, since it is the way that can give you real success and satisfaction. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Lo sumba luana wa chale tu la fitu le nei vanga Taeao ya kalmal mana tasha ale ne wa fatis mai ya le sul tanta radio Samoa pia le fenga le le kalmal mana tu marba tanga vai tipia tanga vai fa no tile ni sho melo tu pusamo ya le ngate le o telefo vanga te pena ya wataru tala mazamo pe tala wa Fatalo fatu fo ile o ngata tonu le nei vai aso malanga ngafia fia la wa fionga ngal malmana malo tawa tai malo sei fo manuia Se fu muri a cer tu sala ma lo ko ile
tawa ta'i ma le fongafonga le nei aso fou malo se kua le sume te vai me se pa fonga fo i Samoa. Malo le sifo maria fa malo fo ile tautua mai male au nanga fo i mai tatu no i Samoa. Nei Taeao la tatu wa mata o le ua o na filena lo ia le fa ta apel parliament. So ka ko wola ngana masani fo ia va ngalale. Ko fa se fu bye bye. O lo no winga ua mai va ngale. Ale fo ni ka mai o ia party ua o listalaina. Ia mo le alo tu fanga para tele la sonne ia ka man. Ia, kwa tai te vai kwa le wa sini mai va ngale wa na filena au mai le pasi sida ngalo ia fo ia le au malo e tu sor fa tu nga fo i mai le tomati palmi le wo fa ta apero ia le palmene ia ona winga wolento foi pule ia o fa malo lo ma ko fa mo nga pe tong ia o la tu sa ia i fa mo nga pe ta vale ia o te fa fo ia se banga nala le malo tu si o lai fa wa fa mo nga ma ta vale ko fa nga ia mai si banga umana wa le si bala le o tato i roi i o le hui e au fi ai le fong stalai man si fong stalai le mano tausi ai la tau i e wha au pea le o nanga ai o le tūlanga na o le ua wha ta apea loa ia o le o tato i roi le i maa ele di matausanga ua motu sia ia le tofi fai pule sa tau au e hui e na tau ia o no anga o mene o porkiki ua tato mamala mo i mai loa ma o tupu ma o tato moni mawina ko i tūranga sa iei ua tu fa tasi uma tau su fa te ena taro tupe ia ua pa ua ina ane taro tupe le malo ia mo wale fa tu choina le tato toi fo ia ia fa ili fa inga fi ngā le tiro ia mea fa pe nei te vai ina ua pa ta ape ko iwa o topi nei le fa pe ni topi fo ili nei e tino fono fo ia ai wa mo ko le si lima tausanga ia e to sa to ia lue tau sa ili mai le lango po tu mo pe ia e to te mai le panota ia ava pe wa to manuia ia to fa au fo ia pe tu langa na mo winga na le fui to inga Korea o le mo le alue to no le pokiki ia tan si ia o la ua fai malo longa wa la te no la ua matana ka mi mira solo ta vale di barua po ba fo sa i dingo ka pe stala ai sa le so le la walo ia la le restalino le party le Samoa Uniting Party le sa fa pito pe ia ole tala mail night official le commissione fenga palota la ua le stala tu night official ole commissione fenga palota ia le fo le stala i le tanga wenga o ala manuia pisinisi malei pa wa ina le stala e mo me o pisinisi company e mfala tonga tu mot wa fa e le stala ina ya se le stala e o official commissioner o fenga palota o le fote fa lo o e mai si patia fo au te loa e se i sa i mari pe ya ma se i fa mautu le mai le official commissioner o fenga palota wa e si patia pe o le ua le stala i mtanga luenga ala manuia pisinisi malei ai le o atu lai te le official commissioner wa o te le official commissioner o fenga palota ia inala e foto alo ia e te wa i fenga palota ai ku sa pe le skala i mtanga luenga le ele faina e te wa se banga na wa lo ia le o le ia inga na tu la fono fenga palota e me de pati fa fai te on le skala lo i fa tu la fono i o official o le komisio fenga palota ala tatu mata tu te wa e tu isi di poti e fero lo anu melo pati sawa ia ta te rola pe te wa uma pati ia wa fu ia o le a te rola ia le pati le SNDP o le ia le pati le fatu tua le tua Samoa tasi ma le wa na pupuia ia te tangata ia o le Samoa Uniting Party le ufa mo e fa la wi lo ma fonga lo ia ila so Taeao se fero inga fo ma u fa sa la ia me si la parti de o te muso te o tu no parti ni te o tu e ringo tumba e de sta la ai si dia ka fa kari se i mo kwa ma wa le mai de o pe pa ia ona mato a watu kura ia le o nanga masani o lau mo tino mana ia le o este mi fa ta pola fo le e tau ona fa mutaia le alo ia o parti le sta
E pia o lai ia makaulia fo ke mi ta vai o le kau ke o lo po ale ave ta vo le to fa po se temi o le te penel palota i de fa sinonga le vala o le so a wa afua ia ide ia ingala ia tu la fo no fa va to ma sina te o no fa il palota no winga le na amata fa to mai na fi da so le na ta pe fa ta pe alo ia le parmede no winga o le fa ta pe la mtanga o yuni Yuni ulai o kuso se tema no no se tema tau no o tiu fenta to fa na palot. Ai le yo mai lani aso mani te ni ho ele fa o isu i tau va te puni ai le stala la o tanta palot. O le to amauti no le tem tonu fa ye. E se mai le tūlanga tau I le pālota fo I malwhainga mālolo I nei. O leo te mai tau atu, o leo tu e taliu mai ia le wa afo I sanga lue I le avese no le suahu, le wa ale mālolo le sunga I le awa au. Lea sa awa I atu mo le tau nuina o ngā luenga I nā si o tatou, o ngā sami si o tatou atinu. Ia, a whawela o le wa ale o le langisi, ia. Kuse kosa ko le va ora awa kamanga le siasi al mau to o le fa ilo mai tu sala o la to fa fo ya tu le langi si New Zealand company le sa e to malo mai te pena e se le to maswa ai o la wa ko ma kaurari o ko va ari te va lo fa ke wa lo fu meio manual ma va te fa pio ta si ola tu pina fa mo to da Yana watu lola ia leo ke ropo o kere ropo feo kara iske ke mo werin kongi menga o kira nga wa koe pasi mai. E whai wele le ma kuk feo imto wifuto mata matai. Ai afo, o le tūlanga nao no winga e fōringa mai o lea ua o mai āranga wenga e sawhenga I mal company rena o mai e te pena e se sua o mai si vaenga uma. No winga lau ta o toa e ala le waa I o ngā sami le ngotoai. Ia mala o le sila sangare iai. Le anga e tanga te whaia sai ni no hoi tu ranga la ia le olo amu o finota a me ora o masam. Ia no whaia le ni poti hoi le ave. Watu malo ni sida malo Samoa. Ia na tātou i roine po ai sida asanga o a o ia tu ranga I le vaale a manu au le ua. Le wata oto I tātou o ngasami. Au tatu I le manual le fa mon le nga mana pe al va solen tatu nen tatu no el tatu pokala me manual Taeao o lo o tu bawa on tatu sanga ia nai tangata foi ofi anga ia na afia e le sanga le multa mo fai no o foi o ia ma fingo tatu sampi mo na to a wanda pa wai se fa silanga Taeao fo le malo ia mai le tanga benga fa to anga fenga faiva e longo tu ai fi anga ia o la okay ia le tamo fai no o ia ma fingo tatu sampi O wale tu langa le fa si langa o la o afo o la fa taman to e uia o ma se vai na tiro o ma sami a vum foi no to nga ia fang mo tai ai o no vinga fa pe o fa taman to nga ia le vai na tiro na o nga sami no fa sa ma fa mo tai no vinga la o sa nga le mu ala fi mo ten fa nga ina se banga na ia si vai nga tiro o nga sami na to le manua o la ia pere tap Yo no ni sira wa fo yo pupunga ele to o mai ala se fasi sila ngala tamai ko wa tala to ale o nga samine tapu termine la ile no fonga le to ile manual ai o ke do le nga le to le si su nga le fai e te pena ile di potire mai le mano Samoa mal mano ni sila okay le lei la tato fai o le nei Taeao le tato fi le wa mo pa ta yan so la mai le fa pui tan malana Tabai o ke fa kua o meni o pau ta te si le fio o lisi le fa mtalanga la au mai el malo sa yai mai pulenga ko fa pui sa yai te sanga o tuana I le si tio ta tu fa pui mai ta fa ngata tanu malala ele ngata le saunga le mu ho ele mar pui ngo tato e mau ese a le mapu anga fo na le no fa alwai tu pe e fau ia le lei le pui ma fau la le pa ia matua mau lunga ma si o le lei awa e o al fai to e te fa le tono pui ma kwa mau lunga fa ko o me e po ai mo me pa ho ia ambi ka mi le wa ma ai o le lei lu o le fisi wa o le sola anga mo mo lo ti le lu ma si no to sa i po o ale no fisi le komsina no fa mtela mai na ma fu na sola Ona ai te foi po foi e po ai te dia o nga e po nga ru nga hoi le na sa mai e malo titi sa ro ko misi la le vai musalo wa
o misi le ba ia le fa pui le na foi na so le tua ai o le so angala le wa to lua ia se I wala ko fa so suanga e fa fena so le tua al pauale tu le mo fa ftai o le uto e maua no me ngana to lua po ia na o mai tu e aho e fa manatu le no su to sama tu to wa ke fu e ngo mai po la sto finente ne ai aso sale lo to ta si ba so fu sa ba ma uma lo sa vari ai a fia fido po la so fu ai to mo ko ave ka que no la no pengo fido ai sa vari ku ka se le no a ko se ai paula tu la o tu la no fa ftai o le uto e mo wa fa pe o lo ititi le mo mai ulolo ya o anseko wa anseko pe o le shira to nu iba yusu le na mo wa ya le la wa mo to ave le no ba ya tu ya ta fo I mai e sa ya me pu ta fo I sa ta pu le ya lu no fo ele le sa fa ile fia fia so fo le na ta mo wa ya o te rio ka fa ro ho isa wa me ma ko ki kilo ko o le o lima kama sa ya o me fa pe nga fa ro wa pe ki nga lo ko wa a me se me le so la ma so la so ya como fo ya ku I fa mo ni nga tu ta si ya ko fo le o fa pui ai a fa ko ale o sa lo fa mo fa le sa filemu ele a se mela le fo a fa ko pe fi o le io so cara le sa le ia to vai al meia fa ko sa filemu sa va di mai la o no mo a me hore le la o mo la ko sang su lo le o so la ya ki le ngo be ver coco Alo va te tele mo va la tele no ne va ya mo le fa fo me le tinu nei Taeao la va to la no so fa lo fo ile tinu o ta penanga ya wa ta ro ta la ma sa mo pe ta va fa mo mo o le ua whaelo ele te tai e lang whai whatu tu i le tua sa mo o tasi nisi o sui whatu tu o le ua mau tu atu mau o mamori atu nisi e au nisi o taria teime mamori atu ai tu malo lo i e wha mo e mo e lang whai e tau ana mau o umau la tu sui whatu tu e lima su tasi tau su tasi mai tu malo ia e do i e ni sui ma le lato rus furu ia o na mau o lima su tasi o sui tau wha o le wau mai se finangalo fala wai telefo I o le fonga fitalai le sunga ia papali I li o roi pola te au masi pa o e tali atu wai I le to finga mei o fonga fitalai ma le su fonga fitalai e pe o na iei se finangalo fo I o le tamai te ipana mi o le malo tausi o wha iloa le te tai o le vanga wha whai e pui puia ia te wa tangata sa ave ma pale mi o le tātu mtino e iei ngā rua ngā fonga fitalai ma le su fonga fitalai le malo tausi pe au in wha ta ape le pale mene o le fu e tau nu I Samoa ia le va la pa se fo le sa fa ilo mai na tau sanga I le masino se tema o le wa sa no alo I fo ile te tai o le malo te tala por kalame fa mna tuino se lau tau sanga o le ta longa la kapi tonu le fio anga mota ma lo fa te tele mo le fa fo mai le tunu o ta tu tala mana la fa lo tele ta tu tala mai sa mo pa ta le valu e le Taeao nei ai ta tu tele fa to fa e mo wi mo tau le tunu nei Taeao fo mo nga tonu mai aso te vai mai tu sala le fa malo sia fa tuanga mo o nga sami I sau te le ta tu tunu ai o wingo le tau o sa vidi fe lo le malo lo sir tua lo o fiti ai Samoa ai au mai ao mana I timu ya fi ai le tunu inicio taimi al vai ngai polu mo sava I le so e au o inicio taimi ma timu e tau ba va soi e ono fe lo le mafa ai pupu fa pena I wila ma fa tiri e ono yai ia le tala le tamai na le tau tatu tunu no fenga le alo le fa malo fa te tele lava tau to mal ta tunga wenga I le nei fo Taeao fo ba ni o fa va nei so ka ko ka ngola spray le pa audio io e amu io e ngasa malo le tua fa ba ko le so for ko io e ia ma ko ile ia malo ako malo lo amo ke fa ngaru ma ai maruia foi chuche le ia fa te la malo fa le pe nga ngal mana tu mara tanga vai tipi tanga vai mata to por kala metu sa mai sa mo e ne fo Taeao fo na va tu ta tu tala fa lo tele lan tu tu ia ta tu tala mai sa mo le ta valu e le ta nei to mo re sa mo so le ma e va tonu amo o ma taimi o ta tu familianga o aso fana
Pega swana ole aso lulu nei na sofa yuni ma fai ona fa ngai na telefone na ma tala telefone mo o tolu fitu tasi lima I tolu al tanto emaili On air at radiosamoa.co.nz. Ola no fole tanto Facebook ma YouTube ro Samoa mo fa mlenga swana ona ne fo taia fo al tanto telefone ma no se fo Tanova Alo fai sunga le o tabai. Ma lo se fo la no le mo tina Tai tele lava mo le talia mai o le wala au atu lo sunga le awa o fa perfal tua ya Natasha. Ia o pa manianga maro fa ango stasi fo i o nei ainga mai taile o mafa pe tia sarai vau nei le aso atua i ele tolu sifuru on tausanga. Ia mafa vi ia le atua ni tausanga tele fo ina ia te oe. Ia lo fangi le atua lo fianga ia fi au mga luenga nei aso. Sai foi lo no fo pe to siutina o lo faanga mai Australia yo tonga nei ala Obama ma to lua mal fanau fa pe tu solo ma to lua mal fanau e mai security ma honi ai mai se lo tonga nei lo ni si lo to via ma to lua mal fanau yo ai nga u mala vai tono nei te nu so se tu la langi e fa si sili la va lo faanga a tonina mal fanau mo e mafa Tai tele lava tawai man tas molo wa manoa no fatu manuia luanga luenga nei aso. Tai mani fo nei Taeao la lau malo si fo Maria. Elo fa la lava ele nei Taeao fo fa malo so fo manuia fa tai mo le avanoa ilo sunga. Now out tawai I myself for tua ya Natasha. Fa tai o felo ai lunga leition nei Taeao fo. Ya le avanoa wa au mai momori atu o lo faanga o mato o lo faanga o fa manuianga ya mo se tasi fo yo asafine e pele yo mato wanganga sina mafuolo tapul sa tele mai sale sa tele fale alili ya le nei le vaso e vi ia le ali fa manatu mai siotina se fui va me kala tapu sa tele o lo ngalu nei Taeao e vili atu manu o leo te malo lo le fale ia e momoli atu alo faanga vi ia le atua o upola na fionga pa ia tina fa manatu tspea ia fa fetai lava le ali a wawa na fa fonga ile leo a talo o le ali o lo umalosi malo salita o ia na fatu tua lo loto ya te ia ona o mawai le o le soani o le e fia lo loto ma o bibi atu ya te ia ila pese ia o le ali o lo malosi o lo tato o lo lava o ia fa manatu tua I ma avatu ai o mato lo faanga ia tu mau pea I lo loto ia pese pea o ia wale fa mai salamo e luas futolu o oe foi o le afafine o le atua o te iloa e te malosi lava e te alu le fale o le atua e te tautua le kalesia ia vi ia le atua I lo o langa o lo tolu sifulu ma leono tausanga le nei oka vi ia le ali e mone e muli mai a te au le anga le ima le alofa o le iaso uma o lo uola o te nofo I le fale iova iaso e te le lava fa malosi fa maoni ia tu mau pele oli o le ali ia te oe mana fa manuianga manuia nga luenga ne yaso tina alofa tele atu o matua tina ia suiva me kala mafolo ia mai mato umalava matau tu si uso tu ai Samoa ma le tele o tatu ainga ia malau pepe si o antile vatu fa manuianga ne Taeao alofa tele atu fa manuia le tua I lo waso soifua alo ia fa ftai lava I lo sunga savai manuia foi le ne yaso I lo lua fianga iai matiute fa manuia le ali o no Yesu amen Taira lau moni la nei Taeao again morning was all Taira va sunga ha umla no nga tsole fa tsole Taeao ia mo tsolo anga ni Taeao e fi lava fa fo li inga ma fa ftai le tua ona le aso o fai se matu te mau na uli mlu no no suto sa le aso matu talo le atua fa stai lo na tausinga ona puinga me sura na fa malo longa te mai ya paulo malai le aso wa solo no suto sanga
after ile turo na whaamalolonga. E lo taimi whengai ko te mama e tino, au le lofa o le atua monanga nei. Pai e ioa u le amarona o le sutosanga i le aso, dad, mato talofa tele mohoi. Lofa mailo i kale se i ate o sunga whatua i alita bese no whaalo. Nā tōre sunga whawhenga i ngai a whaasami. Sunga reo i ate ne mumo whatua i alangi ue whanau. Nā tōre sunga whaila tusi ato ki anga malasali. Nā tōre sunga i a pen, tō lua malasali. Nā tōre a luso i a maafu, tō lua whanau. Tiri lofa anga mai seo, tō lua o polo se mato tina i a saa malai. Sei mato o whanau luso i a seo. Jesse malasali, tō whine a tawlaia, tō whine a Marianne. Nā tōre luso i a Richard. Chris, Jan, Maruta, ai a whi masa ma mianga mai loa tari ilungu te whanu eki malai, whala, me se whanau i ala nola, e James Safina, a toro whaanga nā mui bata maale, so tu ai, whaftai mula manua, lofa atu. Tai again, mani e whole, nei fo i Taeao fo, e ta whamnianga nei lo pito a. Ia, olo i e tato whamanianga i lunga le imele mai a Masefau Junior, ma mi ngau Junior. O le whamanianga e mō tina sa tele mafuolo. La sole nei na whai e le li i tātou te oli ma fia iai. Mani e tele lo wasa soifua ante tina, wha manuia le tua ia te oe, a wau tiu te olo o whianga iai ma oe. Ia wha o popo e le tua ni se tausanga se tele, tātou te mafutai. We love you, ante tina. Ia olo whaangana mai a Masefau Junior and me ngau Junior. Lunga tatou i Facebook, kolo o iai fo'i le whaamanianga mai a sose o soso. Whaamanianga mo le asa whanau o ke le meke le lua o Pakuranga, ua atoa lo lua se fulutasi tausanga i le aso le nei. Alo whaangana mai a taefu ma sose ma le ainga atoa i Glen Eden. Tāra whamnianga manaara nei Taeao, vi ele tua whapopo nei tausanga i lo tu suifua. Ia, o i whone whaise papa kium ko i celebrate, ele lo fole tua. Ia, pesere whamnia tuan purenga mana whenga Samoa mo pokana Malu Taeao mo dio tele o to wa so se fo mas fanau Pastor Paulo Malai lo fatu mo dio lava lo se fo le so
Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Tolu whala wala tau tāwale I o loo iai taimile nei lunga o tātou State Highways Fun Maleono. Mai tau watu on a westbound Newton Road off-ramp le nao loo iai leisi whala wala tau tāwale. Eastbound between Te Aratu Road and Lincoln Road o loo iai fo leisi tāwale la via. And on the eastbound near Patiki Road o le nā fo o loo iai leisi tāwale. So lunga lao tātou State Highways Fun Maleono le taimile nei o le nā lava o loo ua matua. Pisi lava fo po le nā ua telepoloka I le taimile nei o le nā fo lo tapunia lanes na o lo o iai whaalawalawe tau ta awale na I le taimile nei. On Southern Motorway City bound Papkura te Takanini, mai ta watu o mamafa le traffic I le taimile nei, mai se lava fo I tatou merging zones. Duru to Papkura o lo o whapena fo I o na poloka I le taimile nei. Greenland to Julius Avenue, Newmarket, o lo o whapena fo I o na bisi I madilei le taimile nei le city bound traffic. Mount Wellington City bound o lo o mai ta watu whai lava si mamafa o tatou kiu na mai Sylvia Park off-ramps I le taimile nei o le Taeao. Ngai atu Lincoln Road, West Auckland, o lo mai tau watu fo'i. Whaisi ma mawha lawa fo'i o tātou traffic le nā iai, poloka fo'i I le lata atu I le State Highways Maleono on-ramp. City-bound traffic o lo mai tau watu delay tātou I le anga ilunga anga ia tu lunga o tātou State Highways Maleono eastbound ia o lo o whapena lawa fo I o nā whaina o no ta avale lawe vea nā I le taimile nei Mayora Street o lo o mai tau watu fo'i I le wheso ta ingale nā mai Mount Ruskell ma le State Highway Lewis Fulu whaisi slow le taimile nei mo le eastbound fo'i traffic anga ia tu I le State Highway Lewis Fulu. Northbound towards Waterview Tunnel whaisi slow le taimile nei mai Lambie Drive fo'i to Queenstown Road o lo o whapena fo'i o na poloka le taimile nei iai kako kiu na Cavendish Drive and Puinui on-ramp I le taimile nei mai tau atu fo'i overbridge near Wiri Station Road and Puinui Road ia o le nā fo'i o lo o ua matua ma mafa le traffic I le nei taimi avata avale tautua na whautuanga reduce low speed whao ngā headlights ia ma ia whapena fo'i ona increase low stopping distance I le nei taimi o le Taeao ia manu ia tele avata avale lau whainga malanga ina o toe 5 minute o na tā leo leitu lai valu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O le Taeao fau po se ia o ngā amata, ua se lia ma le se furulua tausanga o lana au nanga I to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o loo au na ai fai o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, e le ngana Samoa ma le ngana Peretania, a wā le silafia I le tū maanga whaale anga nuu, whaapea le tusipaia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o I le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuairo walo, pe a resi tala I le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au ainga, e mawhai o nā o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga, e saunia e le a o ngā mea tau mafa, mo le whanau I aso taitasi. O lo o iai fo I le au nanga, mo le pikiina ma toi mo moli atu o lo walo, I le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo I le Taeao fau, pua se a o ngā mata, mo nisi whaamtalanga, fe so tai mai le numera, o lua fitu, lua fa, lua lima, po le emaili info@taeaofo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te aese ai. Awa le ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii, te maitai, ai maisi le whanau. Susu mai I le Eveni Pacific New Zealand store, e suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau I langi maa. Te tala mai le asinga fua anga I le asu tonai, sfulu I le Taeao anga I le ono I le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani. Toatu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga I tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse I le shopping centre a le malaiva alele. Manui e tele le vaiaso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le au whainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand I Aukilani.
Ta lofa au kilani, ua toe o ni aso o na taunu uleo le wha moe moe, o le tatala alo ia o le whale o lo fau le laumua o Mount Wellington, le Meadow Asian Supermarket, a o le ingalo le asfarele nei, o le a maua i le tele o wha pitoa i o loa, wha pea fo i wha fia fianga ma le face paint a le whanau, tala i atu le tala iou a inga mawo, o na tātou wha tasi leo le tuatusi, lima tasi iwa Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington, a mata le wha moe moe i le se fulu le Taeao, the Middle Asian Supermarket. So tolu mino tolo tolo ta le ole tula valu ta tu tala mai Samoa nga tolo neva so pe tala valu I le Taeao nei malo fa tele tino I lau mai mo la fa fonga neva ngora Taeao fa in Sydney fa talo fa ta to lo fa la to fa in Sydney le malu fo le tino Samoa au kila nei o fa in Sydney ia la vale la fo le authorization by le New Zealand Transport Authority en fa la to fa mene warrant of fitness ale ai la se fatananga mai I vanga le no winga ile fanga issue fa le singi warrant of fitness Ma te watu le taimile nei o le nasa e se tūlanga satu le mai I New Market Automotive Repairs ile tai ile whai tuatu fo ile na I sifu ona o se tangata fo ile a tangata whainga luenga o lona ingoa o Emros Taki o lona ingoa le na le ana ia a whaatau ina nisi o vaenga fo I wa issue wa ile waf po le warrant of fitness anisi I lātou sa anga iatu siaki a lātou ta avale ai ele e iaiso na lai sene fo ilea e mawhai ona ia whai aini tūlanga whapena e na te pāsi ai ia tūlanga o ni waf of fitness but o le taimilale nei pea koi ki a fitu se lau le au whai o avita avale po o kangaka ianga o aku e whai a lātou e tau mawhai fo ilele e whai le wafo a lātou ta avale o le ana issue le tangata lea ia vaenga na peita iane e le maonia I lalo lava foi o le tūlanga mai I le NZTA lātou ia e le maonia ma o le se tūlanga e ono a fia ai le saunga le mua afkavale a wa a whapenge I la uafai ia o le nganga ia ku avtavale e ongo sifurka la le tūpeta tongi ai ia le sa ilinga ma le assessinga po o le leile ta avale po o fitse ma faina whaelua ai lunga lawa kele peita iane o longa winga a kongo isingi o ka avale atavai le nga kupo e whaalavelave ma pe lunga la awala ua fo I le o wha maoni ai ona o le tūlanga iei e maa ngai a kele la lea mo tātou le whaamanatu le nei taimi wa amata le anga o le tau ia e ka kaunga mau ki ngoa le leia tātou ave ta avale o lae e iaise lai senge e mawhai e lātou nei ia ona whaia ia vaenga ia moa tātou ta avale asa le ala whai ka ko whaamaraski o pupu warangi kai au ia le isu hol whai au ion tiu te masani le fo I yaso ia le lei whaamarasi mai e mora whaamarasi tino so tala mai Samoa nei Taeao Luma, ai tafa ia kalo luma ia ave marka avale ngale po le lele wo ia suyang le kia woi ia kamakau alam vale Aya ia salukimu woi halo Luma Bili fama lama yo Bili la spiko Bili lunga fama lama Aya Luma Vale awala vale ke bola se fulu la se kone se fulu ia man ia tele le ia so timu ma Samoa tato tue feilo ai fo I soi fua ia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le tālofa voucher. O te whātālofa whero tātu utunu ure nei fo ia sa fau. Usi mai alau whaafonga. O le whainunga ino lea so whanau wa atoa I lea so mua le masina le nei o Juni. Le 5 tausanga talu na whaavae ma whaatuina le pāti whaapufai. O le whaatuatua I lea tua Samoa ua tasi. Na whaelo ai le teitai o le vanga whaapufai. Mai tū malo e luas furfitu o whaamautu sui tau wā. Ma o nisi o sui whaatutu. Ua mai au na memori atu.
Ai o lo talia le teimi e momori atua isi sui whaatutu. O nisi o ia i tu malo sa wha loa le teitai, le sunga la audi le ua tea pola te Valfosi Smith, e silia le to lua sui tau wā. Pei tai wa iai tu malo ua tafa fina ngalo, e wha aui i tua ai tāpua ia le sui to tasi. A whai tātou te manatu e sa ili malo, e mai le mau ana pō te tai o le sauninga. Whai sa tātou taulanga mo Samoa e ute manatu whapito oe i ate oe. Hapena so mātou langona le tau mawhainga o le whai mai e le atunu, e le paula o le tu malo, e tō lua tō tolu tō whātangata. Ana mātou mau, o lato umani, sui langolango o le tātou ainga, o mai le tonu, o mai whale ainga, o mai tātou whaasoa whai tonu. Aua nei te ena seisi fafo. Aua nei te ena seisi fafo. O mai tātou soa le pule. Mea nā tau a inga nofo whalfani. Ea ona whailo le upu muri muri. E le siri le toa ea e le olo. I le toa e pule lona loto. Pei tai o i tu malo wa Yesu i whaatutu o le whaatutua i le tua Samoa o tasi. Wa au fiai tu malo na se e ima iai le te tai o le vaenga wha upu whai. E pui pui a ia te tau o tangata. Wha pele tu malo wha palo tau loto whanga. Sa tu la ima iai le fionga i le pāle mia o le malo tausi. O i tu malo la wa Yesu i whaatutu o le vaenga wha upu whai. E se mai le to luas furo i la tau sa vea ma whaipule, ma tu mau pere lango i le pāti. O whaasale le angalima, vaisinga no lua, palauri tolu, va au fonti, sa fatalua, loto fanga, nganga e maunga numera tasi, sa lenga tasi, o ana lofi numera wha, vai maunga wha, o le tu malo palota o le pā, ano a maa lua, sa nganga tolu, sa tupaitea, sa nganga tasi, nganga i fo maunga tasi, fale ata tolu, vai maunga lua, whaasale le angalima, ano a maa mua mua, vai maunga tasi, a ana lofi lua, a le ipata i tūpā ilunga, fale la taima sa matau, sanga ngarua ma sa fata. O isi tū malo e pe o a le ipata i tūpā ilalo, o fale ata lua, vaisi ngano tasi, ma vai maunga tolu. O whailoa le te tai o le whātua i le tua Samoa o tasi, o lo o whaatalatala noa pēr ni o lātou sui e tau vā mai, ia i tū malo whapalota. O le ua whailoa lau tele se whina ngalo le fionga le fonga fitalai, o le paia inga sfurfitu o le pāle mene na whaata ape aloa ia, i le asolua o le vāia sonei. Ma ua tali atua i se whina ngalo le tamaita i pāle mia i le wheloa inga matusitala. Ina ua tuana i le tau au fianga le fono au au, i le asolua ua mawai, na te ena i le tala au tua le tupe. Ua whaalia le fonga fitalai le sunga papali i li o lo i pola ta e o masipau. E iai tiu te tau avelo na tofinga, whapea le sui fonga fitalai o lo o ai ia wha le tū la fono. E wha a wau se ia o ina uru whale atu i le pāle mene, le isi paia inga fau. Ua whaalia e papali i e leo se ava noa e tie fuai, e peo na sau noa le tamaita i pāle mia o le malo tausi. Ai o se tofinga sa aloa ia le whaavae, taru mai le teimi o le tūto tasi o le tano. O le whai upu tolu se furu, o le tū la fono o pule ma tū langa aloa ia o le fono au whai tū la fono. Lo ai ai ai, e le tau fia, pe wha mutaina, to finga o le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai, i le teimi e wha atu ua, pe wha ata ape ai, le pāle mene. O teimi o pule ngā malo li te inga le sunga atu i le epa lupe sori aisa i lele madia le ngaoi, a o avea ma pāle mi o le atunu. Na au fia i le fonga fitalai ma le sui fonga fitalai, i le malo tausi, po le caretaker government, ina ua whaata ape le pāle mene ai sauni mo palo tawa o le tunu, i le tūsanga lua afe sifuruono, ma le lua afe lua tasi. Wa whailoa le sunga atu i le epa i le wheroa inga matusitala, e le malamalama le tamaita i pāle mia o le malo tausi, e iai ngā luenga le fonga fitalai, ma le sui fonga fitalai. Na whaina e le i malamalama e whiene, e o le sila le minista e matua le se o ngā ato teni na i tono o cabinet. E le se mea na i loa, ma i malamalama. O nei pe e fesiringi atu mai tai pāle mia a whata apele pai mine, o le pule whaatau ne whaatino ngā luenga.
Awala ngā luenga ke te ka speaker mo lana sui fōwhita nei whai le teimi lea. Tēnei kere ngā luenga. E kou whai. Le te tai o le vanga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, sa avea ma pāle mia, le sunga tui la e palu pe sori ai sa i lele maria lea ngaoi. O le whairo i ngā tui stala ma te mai te i pāle mia i le soruru o mawae, sa ia wha i lo ai wa avele me tā upu le nei, i le loia siri le malo mo se whau tuanga wha le tūra whono. O le masino se temo le tausanga nei, wa fua taunu wai le wā lau pase se fau, le ua wha tau mai au Stalia, a wā malanga i le wā o motu o uporu ma savai. O le ua wha mauri mai e le min stau le malo tausi, mō ngā luenga te tele ma le wha laputonga o wā a Samoa, le tō wha olo fiti a fua wā ai, lea fuanga ina ua mai a wha maunia le kāpeneta, a o le i wha ta ape le pāle mene, le au mai o lea wā e se futonu miliona tāla Samoa, lona tau wā whai. O se wā mua leo le whausanga, o le tu ainga o le catamaran, e te ta vale ma pasese ave ai, ua au mai mō malanga i le wā muri whanua, ma sale lo longa. O te mai tei pāle mi o le malo tau sina sa unoa e te tala aloa ia polo kalame, o le atoanga o le se lau tau sanga o le tālonga le kapi le fio anga o motaa. Ina ua tau nuu i le māmauta o le malo i le fou, solo a tama whanau o le nuu, ma e sa whaafai lele leo langa tā alo la kapi, i le kalapula kapi le fio anga. O le pāle mia tau si fo ina ave i eile wha alo alo, na te ala lua ina le keke o le se lau tau sanga o le la kapi i tonu o motaa. Whata si aima se alo lawi lo le nuu, i le tālonga la kapi, le fionga sa vae Sir Michael Jones, whapea le sunga i whaife au, o le kale sia whaputonga kerisiano i le fioanga, le sunga semikueva whatuafe. E to tele sui o le kalapula kapire nei sa avea ma ave fua a Samoa i le lalalangi, e ala i le whaanga tama o le lakapi. E le tau mate, o loo au mai, nisi o sui tuai o le nei kalapu. Sa avea ma sui o le manu Samoa, i tausanga i tele o tuanai. E le ngata i le taitoa sifulurima. Ai whapea foi i le lakapi taitoa fitu. O te tau manatua nisi o matatia le kalapu lakapi le nei e mota. E au fia ai le filifilia o le totele o sui o le kalapu i le au taitoa fitu sa fai masui o Samoa i le tamilasanga o le lakapi taitoa fitu sa fai i Hong Kong i le tausanga e awhi se lau i vatolu. O le vai taimi lea, e le iaini tamilasanga e pei o le IRB 7s. Ai o le tamilasanga au pito mawalunga lea i le nā vai taimi. Ona o le tele o le tupe mo le au e manu malo i le ipu au tu. O le taimi mua lea na sola mai ai Samoa, ma le manu malo i le tamilasanga le nei i Hong Kong. Ai o le tele o tama na filifilia i lea au. O sui mai le kalapu le nei o mota. O le whaia onga o le au taitoa fitu lava lea, o se tasi o sui longo o lakapi, na maua e foi lana ta alo i le au whaavau māloa Samoa, le wingi tautaua, le sunga i a taufusi sa lesa. Ai o le pule o le au, o le tina o marina. Ia a saola o mai tau, na o le paulava lea o se kalapu na ilonga lo na tu lai mai le fatino ina o le tālonga i lalo o le taitainga a se tamaitai. O se tasi o matatia e ilonga le kalapu la kapil nei. O le vai taimi fo i lea sa mawalunga i le tūlanga o le tāmiosanga taitoa fitu a kalapu taalo o le marisi. Lea foi, na maua ai le tūlanga o le au la kapi a muataa. I le avea masiampini i le tele o tausanga, i le tāmiosanga taitoa fitu a le kalapu taalo a marisi Samoa. O te manatu, o se tasi o tamari o se alo e fasino le fioanga, le fionga i a sa vae Sir Michael Jones, sa matua i longa fo i lona tūlai mai, e le ngata i lona sao, i le atina e ina o le tālonga i Samone,
Ai o le lava fo I sa moli mawina lona soifua tawivi. Ma ave ai manumela fitu tautaua o le au malosi le olo peleki a New Zealand. Le pale mia le malo tausi, le fionga fia mena mi mata afa, I se vaenga o le na saunuanga o te talai polo kalame, o le se lau tausanga o le kapi I le fioanga o mota. O tala nao le na yaso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Le poti lata mai dunga la wala nei te mara Taeao whalavelawea na liberty atu I tātou le poti o mawai. Le ua tuina mai le waka kotahi le nei Taeao wa te tala lanes ai alo tu mauna pisi a mai seo le link mai le port to westbound o le state highways furuono le malanga le sifo la wa te tala alo tu mauna poloka le nei banga o Taeao whapena fu around Te Ara 2. Ia luas fu minuto le na liptia mai ai le waka kotahi la po o te tala lanes alo tu maupea ia no poloka vaenga na nei fu te mara Taeao mo tātou I sifo le ngata malanga mai te ulanga o kilani anga I sifo ia po le link mai o le port anga I le westbound o le state highways furono whapena foi around Te Ara 2 le tu sifo ia o leo te wawa iato lo tu maupea na poloka vaenga na mo nei te mara Taeao state highway tasi state highway 1 poloka fo I nei vanga o Taeao whialolo mai le wā Drury anga I Papakura poloka lai titi ala wā Papakura Takanini whapena fo Takanini anga I Manurewa pasi mai Manurewa on ramp poloka fo I o le link o le tasi anga I le southbound o state highway lusi fulu fo I la whais poloka lai titi le temere nei wā Istamaki on ramp anga I Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Pent Rose city bound ia o vaenga o manalo whais poloka nei vanga o Taeao pasi atu loa Green Lane on ramp whaasora Newmarket Gillies Ave ia flow le leanga le taulanga iau kilani o le vaenga pisi na nei taimula Taeao au ta vale o lo tu maula ta inga I le tulanga o iele wha le tono o le tau nei Taeao wha mole drive to the conditions sao te malanga ai tau na saunga le mūl taime masa se ila wala whapena fo le vahe mune tu lista vale o le tulanga na lo ilunga la wala ile nei taimi o le Taeao Malu soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwa tolu amo se kia Radio Samoa Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Te tele I whalolonga a le pulenga ma la whenga luenga le Pacific Finance manu I lava whaibara nei aso ua mwhaina wina tua le talo le tau le vainga la tamaile nei le talo le tau. Ile nei vainga o le Taeao. Mawhai atu Samoa lua se punu ma le ono wa iene vevela o te ale iwa I Samoa. E nei taimi o le Taeao e tu mauinga au o le tau e langi le leini so taimi pa fo timu ni so vaenga o Samoa e nei fo yaso e mawhaina o le lua suma le iwa anga le tolu se fulu degrees Celsius mo runga le vevela le e Samoa e nei fo yaso lua suma lima I lona mawalalo pa anga le tara pakalame o whaafong mai Samoa ma lola bara sui fua manuia e nei vaenga o le Taeao fau Patalofa pa anga le tara pakalame so se vaenga Australia nei taimi o le Taeao ma lola bara sui fua manuia wawai atu la mo Canberra lima lo ele marulu nei vanga o Taeao na fasona na awa langi le leifo iniso timing fasi marulu tele o tos futolu o maulunga na marulu fa mawina le so lua I lona mawalalo le si vanga marulu la wa Australia Hobart sfurulua e o ele maulunga na marulu fa mawina la awa le tau o le si vanga marulu me le pone o lo te wa atu valo lo ele nei vanga o Taeao o la fasona na awa le tau sfurfan maulunga na marulu nei yaso sini Australia sorry marulu fo yo kowori sfutasio lo ele nei vanga o Taeao sfulima maurunga le marulu fa mawina mo nei aso atoa fa soron awa pa utimo e ni so taimi Brisbane Australia marulu mal Taeao sfutfalo yain a ol popole la fa soron awa ia mafan fana tuai luas fulua I lona maulunga le nei fo yaso Perth Australia marulu fo Taeao sfulima o ele nei vanga o Taeao ala fa solo ina awa malo si sabini ni so taimi pa utimo ni so taimi ma fa fa mawina mo to le solo su tasi lona maulunga Adelaide marulu tele e mo to le so sfuluono maulunga marulu sulma tango fire la wala sulma tango fire fo la tele va ngo Darwin oka
o le makua vela le e tolu fulua I lona maulunga. So o le papa ya tunu na tino vainga Australia mal tulanga I le tau ia mo nga tona ne vaso o tatu o lia fo mal talo tau ile no fanga fa salanga radio Samoa tama ki makau rauro tu mau ona ia lapta inga nei le ngata o mafoti munga fa pena fo malo se civili mo tatu au kilani mal telo vainga no motu I matu. So o le papa ya tunu ne vainga au kilani fo fito le il malu lu ne vainga Taeao ele I longa nga mala mala mo le sur ka fi iri o mkwa pongsa akola lange e tu mawinga o le tau au kilani e pa uti munga ma mafati munga ni so taimi o sabili fa soro nangi malosi mai le tu langi le matu sa lau sifuru kilomita le tu laim whaina o il malosi o sabili le ne yaso tu mau lo sifuru marunga na mawhana fa mawina mo au kilani o ngā tono raso o tātu iai sifuru ma lima ilona mawalalo au lia Taeao lo tu sifuru ma mato malosi la fa soro na awa olang le lei pa una wanga ni savango au kilani sifuru iwa maurunga na maru o mo tātu le swa Taeao le vango tuatu awa olang le lei pa una wanga na sifuru reile pa pena fona awa olang le lei pa una wanga na sto nai marurula yo la sko nga sifuru tonu pa solo lang le lei foi la samara sanga forma la solua o pa yaso o luma na yatu Pea fōringa mai umalone Taeao i ngā makalolong kā ko koforo mea ka o marulu le winter manto fōra winter season le waita tau yuni o lai au kuso masina marulu na I o le winter tono o New Zealand nei. So le vaingala tamane na I le talo le tau he I le nei fōi taimi he o le Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tulai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. So e whasala wina tāru tala mai Samoa pia na whaafonga le tino pia tāre tula se fulu ma le lua le aure le so ma le fitu le po ana nei o le si whaaponga tāru tala mai Samoa le tala valu e le Taeao pe au dilo tu si fu ma le mātua manosi I au e whaafonga o whaangalongo e le tulanga nā tino mea lo tupu I Samoa pia na le pitia e le nei fo I Taeao fau tara whaatantani lango lele manino mai po o a whea whaangatai I le whaoluina ma le restaurant party ia mo le whainga palota le atunu se I saini ili ati pea ono o iei tātu sui radio Samoa I pia na whianga ngan mana whapena fo ia lilo mai ava mai na vai ono mo tātu so ta inga le aso ma le aso se tutu lopo a whea whaangatai ia tātu mauti noi lo lea ia pati uma leo le tau vaola tu sui ia mo le whainga palota le atunu o le fo lo tātu whate tali pe le tau o na whainga palota I te tono le toru masina matalu mai laso nafi le na fata apel pal mene ia pe wa len tau sanga le komsina o whainga palota mo se siono vai aso ia lo winga lai le mo tino le termine po fe tonu al taimi ia mo le whainga palota talu ona fata apel pal mene mai laso nafi ai ona tātu fata tali pia ma tātu pa ai ia lo mo wala ma tātu li poti mai Samoa I le aso ma le aso ia wa fo le sirfio le atunu so tu langa na iai ia mo le whaafo mai le atunu ia mana tua foi e tāua tele le mana tua peo le atunu ia tātu tu sanga malo te talo e le tu lafo ina lava le tua le atunu pele ia e whaamai le tua ia matau le manga o lo ia ili tātu atunu pele I Samoa luas furu tele tu la valu tu tua mora veri Samoa sfulima iwa toru a mo ia le leona sumaina whaafonga nei tātu mau pa Samoa nei foi Taeao. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le foe whae I le tau. So se vaalo lava I ai le tau po o le la au,
e le o ngā tonu e whawhau le i ato o malitino le waa. E suru ai le foe pe a whato a whae e le waa mo se alofanga. Ia pe a malolo fo i tautai lungo le vasa. Peitai, o le neisu lunga e le mawhai o na ia tau fia le foe mai le pau e se mai matawhea pe a si i tai masousou le tai o i la e mafua ai le upu. E whao ngā e se tai po o se whailaunga, ia po so se tangata fo i e whaali so na whina ngalo i se mata upu o loo fuli ngata se nuu po se ainga, ia po se kale sia fo. O nei manatu, ua nā oni manatu lava e tuu i luma, ai le ai se anganga e whaia i ai se unga pe whaafinau ai. Ua au langona fo i e fia whaali se manatu i le nei mata upu taua. Mai o te matua au ai e pei o na whina ngalo i ai le tātou whaafengainga ui lea. Lo lava manatu ua na o se foe whae i le tau a e ta whea lava i le au pe a le whina ngalo i ai le mafutanga. O le foe whae i le tau. Ia manuia lau whasaunga Samoa. Awa ni ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani.
e tasi lava le fale mawaila e o alii, te maitai ai maisi le whanau. Susu mai i le Eveni Pacific New Zealand Store, i suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau i langi maa. Te tala mai le asinga fua anga i le asu tonai, sifulu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping centre a le Malaiva Alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Wa ye neile la lao le Bluebird Lumber and Hardware i Mangile, a wa wha taumolo a inga i Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whatau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa i Mangile, ai piki i whale o loa o le Bluebird i a pia vai tele po sa le longa. Walau loa le olua tasi 5 tolu fafa, olua tasi 5 tolu fafa, pe i meli le info@tlmarketing.co.nz, monisi whamtalanga. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai inga wha mitoa. Mo le tongi no pilio le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se furua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi odo. Po numero masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Awane ngalo lau fale o loa o le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. E tasi lava le fale mawaila e o alii, te maitai ai maisi le whanau. Susu mai i le Eveni Pacific New Zealand Store, i suisoi ai au tairi, a wā le whamana tuina o le vaiasu o le ngangana Samoa. Ia malu lau sa, fo lau i langi maa. Te tala mai le asinga fua anga i le asu tonai, sifulu i le Taeao anga i le ono i le afiafi. Le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. To atu si 1 John Golter Drive, Auckland Airport. Fafsanga i tonu lava ma le KFC, ma auta whane o le warehouse i le shopping centre a le Malaiva Alele. Manui e tele le vai aso le ngangana Samoa, mai le pulenga ma le awhainga luenga, a le Eveni Pacific New Zealand i Aukilani. Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo.
por pesele nei lava matatoe toe whamanatu ai ai tātou o le tasi nei vaenga silo na tāua o le anga nua Samoa le whaaloalo. E whaaloalo le savali, e whaaloalo le tū, e whaaloalo o anga, e o fo le tautala maranga ngana. Whiwhia nei taimo le Taeao pe ona masania so lulu vasti tasi whatas mai le whionga le konsulo le malo Samoa i New Zealand nei. Le whionga mata pa le salue whaapo le malu mo le tātou por kalame o nei fo i Taeao fau ma le whaaloalo. Ia, whio mai por kalame nei Taeao na whionga mata malo le, se fo monia. Ia, tā lo fata vai. Ni Taeao manu e le lo fo mo le ngali o le tua. Tā lo fata fo i si tātou tunu. Ia, mai la vai maunga. E le se maunga iti, lo fo i ngalo me tofi le tua. Ia, tā lo fata tuma le nganga pa alo. Ni Taeao fo i tā po kalame masani. Lo fafte tele mole whaano mai o le taimi le nei fo i Taeao fau. Vai aso tāua tele le nei ia mō le tātou fo ia tunu i tono ni se nei o whaataua ino le tātou ngana. I lona au tū o le nei vai aso ia Malu sa fo lau langi mā. Se mai sau nanga lau whiona konsula le tāua tele le fo i nei vai aso ia mō tātou tangata Samoa i ni se nei. Aftea te vai, o se vai aso tāua tele. Ia na talaina i le whangasā, ia manisi o onga maurunga a New Zealand nei, ia whatau i no vai aso nei nganga Samoa. Pia ona lausila fia. Ia, ale aise ngana le aise anganu. Ale aise ngana ma se anganu, ia ole isi Samoa. Ele mawhai o nka ua o se Samoa. Ia pēa ele sila fia. Tau tara ngana Samoa. Ia nei sau noa le autua ni aso. Ia maruro sa, ia folau langi ma. Tāua ia. Tāua ia o le manato autu ono le whataua ina. Ele ngatala, ele whaftai i aonga, ia i whai aonga, para tonga i se. Me sere maro New Zealand. I le mawhai ona whataua ina le vai aso le ngana. Ele ngate le Samoa al Pasifika. Ia la toko vai aso o le lea vai aso. Le ngona le nganga whaftai ono le tāua. O le ngana Samoa la vai ia ta vai. Ele pia o le va. A mamaro va. Ia e whakia. Ia ele ro hui tautara ngana Samoa. Ia e whenga ia o le maru tau o le leo langa. Machi lava nei whanau. Ia mangkoa so la le whao mai o tātou mātua New Zealand. Ia pe whamarisia lea o le ngana Peritania e whatutua na i ngana Samoa. Ia i teimi tātou no mai. Ia lo kai miringi. Ia e ka ua ki le ngā rue ngā mātua i a inga. Ina i whamarisia lava le tautara ngana Samoa tātou whanau. A le ngā teile. O le ngā rue ngā teile o lo whenga i male au ki ngā rue ngā pa ia le tua. I au talo hoa o ngā sā. Ia mes hui le whaonga ina lava male o ina o le tātou ngana Samoa i kare sia ese. Ia se me tā ua lea i le whamarisia i le ngana Samoa. I pio na whaatau ina le nipa aso. Mole toi te le whaftai i whai aonga mātua o tātou whai whiau ma e kare sia. Aonga amata ta sile tūranga tāua. I lea o ina ngana Samoa. Tai ai i vanga lea o le tāua o mane nei vanga i o e whamanatu nei Taeao. Maua al te leonisi maenga me o tono a inga fo i ma lungo social media e sala linga ngana. Pe wale poea le whaaloalo langora ngana Samoa ya fifi lana whaaloalo fo i lele. Mane e pe a veia nei vai aso se i whamanatu. Me se o mātua ngana e whaonga i te moiti. E whapena fo i lungo lea tunu o lo whaonga i te leo o penga te whailangi fo lele. Ngana whaonga ua sala ni vai teimi a. Ia, e chauri lei ia te vai te tei marau samra. O le whainga tā o le tūranga le. Ia, makamai ai runga le whare kongo le. Tumutumo le tunu le whare kongo le ngau whaonga i. I kulo o le pāre menu. E va ai ma le whano noa i tūranga o ngana o lo whaonga i le pāre menu. Ia, maua whapopoto i ma social media i runga le Facebook ma tūranga whapena. Ia o makoa le ai se whaaro aro.
le ai se manatu I tūranga ana māsani se tātou tunu o le tautala whaaloalo I le tātou ngangana. E ta ui a mea uma I le whaaloalo. I le wāka puia ma tātou soa tangata. Le mele e tāua I te rere le ngā ruenga tātou mātua I ainga e whapefo I le whale aonga I o le ngā ruenga whai pēa le au whai ngā ruenga stofi le tua. Mai se lava ina I a whatawa ina le ngana whaaloalo. Le whāta puia mātua o usonga tō whawhine I a tūranga whapena atawai. Malo. Malo whawhetai. Amatanga o nei vai aso na whamanatu nei le sisina e o le tanga vai o le tuto tasi o le tātou malo ona so tōru tu sanga o le ngangana mai lea o le sairi malo na I o tātou tu a o whailangi wholaunga. Le o tātou ai manu masa ai maamali nei vai taimi a whamata. Yeah, saʻole le tauai. O le aso se tehi of celebration. O le aso tātou te whaamanatu ai. Ba manatua pēa le saʻiringa māloa tātou tua a o mawai. Le saʻole tonga o maua o tātou tangata. Pēa le mea lau tūrai mai nei I le pāre mene o Samoa. E ui lava ua o whataape ma o tāpena le whainga pālo tele toi whainga o le whainga whiriwhiringa. A o le saʻole tonga le ana masu e o tātou tua a. Saʻole tonga e whiriwhiri e a kākou. E whiriwhiri e a taitai. Ia, e le tu ingi pūlenga whakolome. A e whiriwhiri a tātou ma pūle e kākou si o tātou o tunu Samoa mo Samoa. O le winga nao nei aso. Le nganga fia le whamanatu ina o tuto o tasi o se tātou tunu. E a vea whoringi ewa ngoe mure e whakaikele tu sai me whaeronga ina o tātou se singa fua. Ma tātou tuto tasi ngā runga sa whea ngai me mawhtanga a whaiwhi au Samoa I te ina o le lotu e si e le whamanu mo le whawhtai le tua o tātou au via le ono su tau sanga o le tātou tuto tasi. Ia e me se fōia Samoa na au towa atu ia mātango fia le aso. Moni mauna e le te tau o na ngalo I sesi. E me te tātou mana tua pēa. Le soifua mau o te atu tua a. O nisi na wha ua ma mari ua I lava I nisi o motu. Ona o sa iri ngā maro ia mau e Samoa le sa o tonga. Mau e Samoa ia pūlea lava e Samoa si o tātou o tunu. Le ala o tātou ai ne pio ne sa no ta vai. Ia le o tātou ai le manu ia pio ne e ni vai tau. Pūlea lava e tātou tangata. Le nganga pia fia le whaftai fu I company safse o soni atu pe o le tiki sao o le whale mari o ringa ia me se fule e veni guardas ia manisi lava o company na so soni atu. Ia I le whaelonga ina o le tātou tuto tasi le tau sangata vai. No, mano, whaftai tele. O lea taurunga le tāpa kalama nei tai o nei vai ngata ua lava tusi fo lau. E la tau fo nei o la tusi fo lau tuai ua toe whaafou. O na tia I leo tusi fo lau tuai. A la stampa I a la tau visa fo ia po o le visa whaingaruenga, po o le visa nofo mautono New Zealand. El me tauna fai tauna stamp fo le visa na I tono le tusi fo lau fo le Ia, sa o le te vai tasi le whawhitau. Ia, ua kua ngai o kākou kangaka. Whaafou le tusi fo lau. Ia, matia ia tua e tusi fo lau tuai. Ala ia I visa I runga o le visa wapo mau, visa whai ngā ruenga o visa asia si mai. Ia, o tūlanga ia tauna sile to e a uritia I ro kusi fo lau koinga. Ia, e koe alu mo lau kusi fo lau pou pēa maua. I o le ofisongi sila inga ia mauti noa. O watangia ia visa ia. Ia ki wera kumbare vare le. Ia siria kukus folau kuai. Ole ai. Ole si mea I tūlanga le. Ia whaasa au numero tus folau. Mangua e se le kus folau linga isu mai le visa. E se numero kus folau pou. Ia sila sto ia ta ia I whawhika o le kule mai pēa e malanga I Samoa. Polo malanga mai I sila. E ka ua kerera le koe ave I ole o New Zealand ina ia toe whamautu ina
ina ia o visa si ngai ro kusula tuai tawai. Atai I vanga leo tus folau o le si vaenga ele le fo ia tangata le wa fa folon tus folau to sia ki le ia le ngata o sa o spela in swafa sa o nas fa na me umalava langa aon mana vale le pone sa no o me o mai sia ki la to ale tutusa la lo swafa le ma le swafa le tus folau e ono a fielo fa ngamala. Ia, ai sa o le whawhkai a whamanga kumai kulanga lea. Potol tau tai a lea tō ia I o ina sa, whapena fu le ofisa ia. I hui tengi pa ua I speranga o le ngō tukolau, pa le tonu le sa o le aso whanau. Lono winga, o tātou ngā ruenga whi whakasita mai. A e lako piki mai rotu solau fōu. Ia mauki ngoa ai kere iseni. O sia kilo sua fai ngo sa o sia kilo was fa na o tulanga pa pena man ko aso ngi ko fai online mo puki o la ka ngale ka uiro ngo lai te lo e taune sura era kuma le vale ia ese maol spera ngo o ngona ye mo was fa na ia a o tongi pa se kulanga ye ta tu te ngalu fa te sita va ia sila la ko pikilo ku sula ye sia kilo ngo Malo waso whanau. Ia saolere ia ona le papolina le mulmuli. Whawhtei whamana tumatawai tūlanga le. Lo whawhtei tele, le tunu o le mai alpokalamena watu le o le telefoni. Ene whengon konsula mo lana ofisi an whena bala wani ai pa ini se vaenga fia malam lama tili ai. Ia ai o le whamnatu masani lama taulunga alpokalame mo le whengon konsula le aso lulu mo le aso lulu. Alo whane. Whatawane o loa mo le tatu. Nu whamoni mo le whaingam kaku sao. O tama ai o Samoa. Ia. Saolita vai. Ia. Esta tau ave rama lea o le whamanatu o le tualalo. Se o tātou tunu e tau tuana fu o whae reanga se tātou tunu. Ia e renga te fu o whae reanga. Ia o la e fui mo me tau lima. E nei mo tūranga whapena o logo i e tātou whare o logo i nei. Le e veni kawata si le Pare le ia manisi ao I fui set ia mo o tano o ro mo ia mai Samoa ia nga mo tatu tamai mai Samoa e pasta I tulanga mana toi pe si tatu tunu tamai la fa consola fa malo fa te tele mole por kala me nei foi Taeao fo mole tunu mala fa fa mai so se mai ngat fia mala matili ai ia ma vai ngai mana miel tu ala fa consola mala no ofisa vala wanel tolu tasi lua tolu tasi lua ai vala mai fa foto o kilani o le code number o iva e mo ma tolu tasi lua ia fa mani no fa mamla mati le leo ni se vai ngai fia mamla mane tunu la fa mata wa fa maro fa te tele molta po kala nei Taeao ma ia la fa vai ne so lulu ia Malu ia hoi te vai ia me sir fa fonga o fe ngai tato tunu mo fe au mo tutil me aso ia ko ia le tua tato to fe lo fo I va spo no mi fo lo sunga mo tato le tio pa fo ia la whenga le consular malo Samoa I New Zealand nei la whenga whemata pole se lua pole malu male por kalamera nei fo I Taeao fo na ntue whamanato le telefoni tolu tasi lua e te mau iai ia le tautua le whenga consular malo na office Toi sifur 5 minuto lo tol talo le tula iba te pau na minuto lo tol malu le Taeao le Samoa sifur lima iba tolu a mo puni Samoa o la vol penina
Whawhiwhianga o le Taeao o le tautua mo le Radio Samoa Sifalima e watolu a mo o le Taeao timu ma le Malu fo'i ma le Savili se i whai masiaki lau sa po o whai le full service na o ngā mo le newe temi wa tātu i ai ia le ngata le warrant of fitness o vaenga o mana tautua i le Taeao World and Auto Limited o ia ialo Samoa pela sunga Victor o whatas mai mo le tātu li poto le nefo Taeao fo Victor a lo lava ngā lua nei Taeao morning uso se pero le la songa tava ni ka fo pataro pa fo le malo ta to lu pe al ma futa mai ton mot malo di si foi lunga ta va no singa venga ni ka ya e fai de muro sa mi chama se ngora wala le ta ko pis ya mana ia fam nat ia sa le lei ki mo mai ma si for se fit nei Taeao ia o ani so vai ngol au nanga e to fon si fila tonu fam le mon ya tai tawai mon matona e matasi le tatua pamua pisini o le tatu iwa tasi wa tala tulua ka kotiso le wa tala no lima seni ona tua le wa sulua seni le te sia pe pe uturo sa il matu pambu skeno Apple Car Tax ngata folera e point card tona tatu pam pisini to kon kesi LPG ya iwa ke kalama sa te withio le wa lua su valu tala iwa seni lo su valu tala iwa seni pe te withio lai to kon kesi le tatu pam pisini mata foi na o nei ngalo do swafa mese foi tanu me tu ko tona tato se e tena va la vai si foi a gata i fa tu marosa i ton lava tato compensini o le tato pansini al mato to atusi e suma e wa foi la va fa le rosa i tasili matolu stama ki go tasili matolu stama ki go fa pe nga ko foi ka opera fu service e vai la wasi wa o le wa ko to sanga ya i fa la fu service ya malu ta bare to siaki ya lo ko tato vai tau malu siaki mori siaki so kimu de wa makakimu pa ni se ka la ba si va ya so ya net suranga tauna ti suranga ya wala sanga le mu yo ko tato wala ngata fuela lo transmission service ya e po mora no ya po la go la so te va no ai ya fa lo transmission service ya mato o te di fina ko ta vale so sta vale lava po se skovili i se mato do inisi mo lunga to inisi o le tato snowpo, o le tato lori, o le polylift, o le pool pass, masa pere tato seas, aka pena tato seno seas, e kaulawang amere ta vale, uanga ide kule o le seas, i whainga mato kapiina, teno pi roof wax, i whea whale pa mato, to mo kakoro sa, a pe nile whale tonu, ni mo ringa o suru mata sport, i ora ngana tato skena, i tato skena whale tonu lo ta vale na wajai, te pare wolf, i wasu tala i te tongia, i lava tatua wharesimia. A tau ina koe tātou tā vale. A whapea ngai ke o mai ke tia a parai ta vale. Su mai a marore sene, toro masinga lo pengsteme a parai sau sama i a mātou sus tā vale lava, whatau ina mātou. Tā vale fau, tā vale tuai, le a te toa a ai tolu tau sanga le kapuenti, e tā vale umar fire full service, mata porepe pore reitu. Ja, wat het SUV, ja, hij precast, en dat voor het pick-up, de hele Ranger, Lux, Nissan, man veel van mij, wat hij pauze ik me voor dat voor Marques, slopen maar van die omgenomen ja, dat voor wie die dat wat vale. Aga pet fa tau nga sa wal po sa wal tuai a molo foi la wala wa cashback o ile ma to fa ta vale meta telefoni o iba ru fitu fa to lua o iba ru fitu fa to lua on mena ta to fanesia o le fai fa uta si fitu skripe o tawa a pa fo pa tuai si pa faru ta vale li me le mai ia ma to a to poreka ko se kina ki o amate ma se lima e pa le do suru mal do suru na fa te tromo si no ala se kina ki amaru ta vale pero no se ponga para que caude por eso que me que caude morosa y esto tiene tanto un sexto estudio de terminar de para un proyecto especial que no la mata que un sexto estudio de terminar de para COVID yo como sabía de tanto especial de terminar de un molalo no tal terminar de tanto para otra que ma matas ko COVID to casi no te di mal la po i le tato paresimia por lava oi a te que ia sabe que tipo de paso esta norma foi tanto fina ita to tamo sani ole tapo finance todo tato finance o que na foi na terminei de tato a company seria tato si pay after pay le pai ya malevisco i le tato a fa o ngata pole o tato paresimia pero le numero tato telefoni o tato pisa o iba a fixasi o iba a fixasi
tolu tolu whakatei tawai mo rea manu, tai manu ia whai watoi, e fue me manu ia whakatei lava. Victor, whaftai mo le li poti le nei Taeao, manu ia whaiva o le nei fōi a salulu o tātou iai. Ia, se o wawa ia tu ea fōi... ai, o ka konga. Tātou paklame nā malo le Taeao mo oe le nei fōi a salulu, wha malo whaftai le tunu ulau tala mo lau tāpo inga, malau whaafonga anga le nei fōi Taeao fau. Tātou tala fōpea tala iwa le Taeao nei. Mwana pakalame whiwhia mai, whaua wali tau tuarwa de Samoa mo aringi kai au kimu marsawhili. Stay warm, stay safe. Whamri ele tua le malo le tunu malau wholau nei aso. Tau ora nei tawai meni sai fua mai manuia. Ua vai ai lunga o maunga, ma fau mai le le masina. Ua vai ai lunga o maunga, ma fau mai le ta la la la, ta la 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 la, ta la 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 la.
nei te iane ua e pau Fai mali e ui ina timu ai ulava ina lao fie ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta la la Baby, nobody! Hey, hey! Oh! In this update, the historic ship Tui has gone up in flames in the Bay of Islands. The blaze broke out on the three-masted timber ship, the first home of Kelly Tarleton Shipwreck Museum, about 4 a.m. No one's on board, but the ship has been badly damaged. Emily Ansell says earlier footage from the scene showed the ship completely engulfed in bright orange flames. There's a lot of smoke rising from the ship, and fire and emergency have warned locals to stay clear of the vicinity and make sure windows are shut. Two starkly different outcomes from the latest poll numbers. The latest RNZ Reid Research poll out this morning has the right bloc on 46.4, behind the left bloc on 50.3. But the latest One News variant poll released last night has the right bloc on 50%, well ahead of the left bloc on 45. A call to protect pets under the Family Violence Act to make victims' lives slightly easier. Pet Refuge is calling for changes to the Ministry of Justice's family violence forms, as they currently don't ask victims whether pets are being abused. Minister in charge, Karen Shaw, is pushing for improved training and guidance so they're considered in every case. Pet Refuge CEO Dame Julie Chapman says pets are often used as means of coercive control. We know that 53% of women delay leaving out of fear for their pets, and around 24% have had a pet killed. Much of the country is set for a taste of winter. A large low is bringing a sharp change in temperatures and rain today, with the heaviest expected in Bay of Plenty and Tasman. Met Services Heather Keats says the superactive system will also dish up strong winds, thunderstorms and our first decent winter snow. And that snow will be for a decent chunk of Canterbury. Heavy snow to around 300 metres, possibly lower too, with a high chance of upgrading to an orange heavy snow warning. That's news. In sport, half of the semi-finalists have been found at the French Tennis Open, starting with women's top seed Aryna Sabalenka. Craig Gabriel reports. Sabalenka was the first player to secure a place in the semis. After a close first set, she got revenge on Olympic gold medalist Zheng Qinwen, who beat Sabalenka in Rome. Sabalenka will play Iga Swiatek, who fought off Elena Svitolina in the second set to win 6-1, 7-5. Lorenzo Musetti was the first of the men to make the semis by scoring a 6-2, 4-6, 7-5, 6-2 result over Francis Tiafoe. Tommy Paul would have wanted a hole to crawl into as Carlos Alcaraz blitzed him 6-love, 6-1, 6-4. The Virat Kohli Bengaluru partnership has paid dividends, winning the Indian Premier League for the first time in 18 seasons. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ma so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le 2 hawhi tala. E 2 minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu. Talofa Samoa,
O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz.